आम्ही कसे विंगड जाऊनचे त्या विषयाने आम्ही शिकले आहो. We also learned as you remain abide in Christ, what is the result? आमका आणि आम्ही शिकले आहो केदळ आम्ही जेजू क्रिस्ताक एकवटून राहता आहो त्यादळा किती आमच्या जिवितान जाता म्हणून आम्ही शिकले आहो. And we also learned that what will be the consequences when I disconnect myself from Christ. केदळा आम्ही जेजू क्रिस्तान विंगड जाता आहो ताचे परिणाम विषयांती आम्ही शिकले आहो. Hallelujah. हालेलुया. Which law do you want to remain activated in your life? आमच्या जिवितांत खंयचे नियम आम्ही ऍक्टिवेट करूंक अशें येता आहो. Which law? खंयचे जाय करीजे आमी क्रिस्त जेजूचे जिविताचे की मरण या पाताक या मरणाचे Jivitache. जिविताचे The law of the spirit of life. नियम जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे आत्म्या ते जिवीत. Yeah. Life in the the law spirit. of the spirit of life which is in Christ Jesus. ते जिवीत आसा आत्म्याचे जेजू जिवीत. क्रिस्तातय. Atmache jivit, the law of the spirit of life in Christ Jesus. आत्म्याचे जिवीत आसा जेजू क्रिस्तातय. And it is God's desire for you and I, being as a children of God, देवाची खुशी जावन आसा आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या वरवीं that it is His desire for you and I to operate in this law. आमक देव खुशी व्हरता या नियमाचेर आमी कार्य रूपाक देवाचे म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. So before we begin with the further teaching, let us all close our eyes. आमी शिकोवण सुरू करचे आदी आमी सकड आमचे दोळे धांपया. Father, in the name of Jesus, we thank you. मोगळा बापा तुका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका अर्गां दितां. We praise you आमी तुका अर्गां दितां. and we give all the glory and honor to you. तुका मान आनी महिमा आमी दितां सर. Thank you for your unconditional love. तुज्या अपरिमीत मोगा पासत आमी तुका अर्गां दितां. Thank you for your eternal word, तुका सस्नाच्या उतरां पासत आमी तुका अर्गां दितां. the word which is the law. कित्याक तुजे उतार जावन आसा एक नियम. And thank you for giving us ते उतार आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां दितां. the law of the spirit of life कित्याक आत्म्यातय जिवीत in Christ Jesus. जेजू क्रिस्तातय. And thank you, Lord, आमी अर्गां दितां. for giving us power, तुवें आमकां सकत दिल्ल्या पासत might, पदवी दिल्ल्या पासत strength, बॉल दिल्ल्या पासत ability, आनी एबिलिटी दिल्ल्या पासत which is get activate while we walk in the law, which is the law of the spirit of life in Christ Jesus. केदळा आमी हे कार्य रूपाक हाडटा म्हळ्यार केदळा आत्म्याचे जिवीत तुज्या सांगाता जेजू क्रिस्तातय जियेता तेन्ना To overcome every pressure, तेदळा आमच्या जिवितांतले हर एक समस्या ओत्तडा वयर to overcome every trials, हर एक समस्या वयर जैतोरता to overcome every situation, हर एक समस्या वयर संदर्भ वयर जैतोरता to overcome every problem and challenges हर एक जिविताचे हर एक प्रॉब्लेम आनी एक चॅलेंज वयर आमी जैतोरता. which comes in our life कितें आमच्या जिवितांत येता by remaining abide in you केदळा आमी निरंतर तुज्या सांगाता एकवटान रावता and allowing to activate the law of the spirit of life in Christ Jesus, केदळा आत्म्याचे जिवीत जेजू क्रिस्तातय आमच्या जिवितांत कार्य रूपाक घालता. which provides us power ती आमकां दिता सकत ती दिता आमकां सकत and the ability आनी ती एक एबिलिटी to overcome all the pressures. हर एक समस्या वयर जैतोरूंक. Thank you, Lord, अर्गां जेजू that you have given us your word तुवें आमकां उतार दिल्ल्या पासत to solve all the issues of our heart. आमच्या हर एक काळजाचे अत्रेक पुरा करचे पासत. Because more than outside problem, कित्याक भायल्या समस्याचे किसड the biggest problem is in our heart. कित्याक आमचे भितर काळजांत जायते समस्या That all the issues of our life कित्याक हर एक समस्ये कारण is starting from our heart. कित्याक आमच्या काळजांत सुरू जातात. So as we begin in this teaching, Lord, ह्या वेळार ही शिकवण आमी आराम करताना help us to guard our heart तू आमकां कुमो कर आमचे काळीज every moment एरी एका घडये by remaining in this law, या तुझ्या त्या नियमा वयर रावंक the law of the spirit of life in Christ ते Jesus. आत्म्याते जिवीत जेजू क्रिस्त ते त्या नियमा वयर बांधून हाडूंक. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या take complete control of this teaching. तू या शिकवणाचे संपूर्ण हातोटी तू काणगे. Enlighten the eyes of our understanding, आमचे समजण्याचे दोळे तू उगड. that we begin to know this truth हे आमी सत जाणा जावंक and that all the issues of our heart आणि आमच्या काळजाचे हर एक अत्रेक begin to get solved
day by day. आमच्या काळजांत हर एक समस्या एक फरियार तुदी Thank you, Holy Spirit. अर्गा पवित्रत्म्या In Jesus' name we pray. जेजूच्या नावान आम्ही मागताव. Amen. आमेन आमेन आमेन. Hallelujah. हालेलुया. So as we were praying, आम्ही आता मागणे करनासतना in this prayer we heard that all the issues of our life starts from our heart. कित्याक आमच्या जिवितांत आमची हर एक समस्या आमच्या काळजात आवनो आराम जाता म्हणून आम्ही सांगले. Do you agree with this? वैगी तुम्ही हे फाती येतात Or does your issue starts from your spouse? या आमच्या समस्या स्टार्ट जाता आमच्या संगातीने वरवी Or your issue starts with because of your neighbor? या आमका समस्या सुरू आराम जातात आमच्या Or शेजाऱ्यावरवी your issue starts from your children? या आमच्या समस्या आराम जातात आमच्या भुरग्यावरवी Or your issues of your life starts from other person? या आमचे हर खंयचेय समस्या सुरू जातात हेरा व्यक्तीवरवी. How the issues of our life starts? कशे म्हज्या जिवितांत समस्या सुरू जातात How? कशे From where? खंय जावन Okay, can we go to Proverbs 4:23? आम्ही And we या will see what the word says. मुनियो 4:23 4:23 Can we have the scripture please on the screen? Okay, so when we see like we have to align our thinking to the word of God, as we were learning on that, आम्ही पळयले केदाळा आम्ही देवाच्या उतरार आमचे चिंता आपू सारखे करता. thinking also is connected to our heart. ते सॉरी Thinking also is connected to our heart. आमचे चिंता आपी आमच्या काळजाक कनेक्शन असा. Yes or no? वैगी नाही Now why do you say yes? कित्याक तुम्ही वय म्हणले Can anyone explain? किते कोणाक म्हणी सांगियत गी I have said that our thinking is connected to our heart, and you all said yes. Why you all said yes? हांवें सांगले आमचे चिंतपाक आनी आमच्या काळजाक कनेक्शन आसा. तुम्ही सकटांनी सांगले वय कित्याक सांगियत गी. Heart is the feeling love and all. So it will impact on your thinking. So let's put it in a practical way, okay? पण आम्ही प्रायोग रीतीन घालून पळया या रीतीन. Okay, now let's say if I go and tell somebody I love you. आता एक उदाहरणाक हांव वचून एकल्याक सांगता हांव तुजो मोग करता. And that person said, it touched my heart. तो म्हणटा म्हाका तुवें सांगले म्हज्या काळजाक लागले. Yes or no? वैगी नाही. And if I go and say, you know, I hate you. जर तर हांव वचून सांगता हांव तुजो द्वेष करता म्हज्या काळजाक दुःख जालें. तेन्ना काले म्हणटा तो व्यक्ती म्हज्या काळजाक दूख जालें म्हणटा. Yes or no? वैगी नाही. Two lines, but two different meaning. पूण दोन वाक्या पूण दोन विविध अर्थ आसा ताका. But both went into the heart. हरी एक दोन्ही ते ताच्या काळजाक लागले. Yes or no? वैगी नाही. आनी आमचे मनशाचें चिंतप कशें आहा, काळीज म्हणल्यार हांगा आसा, लेफ्ट रायट सेंटर खंय? काळीज खंय आसा? आमी हांगा दाखयता. आतां हांवें एक्शन करता आनी आमी हांगा दाखयता. आमी चिंता खंयचें काळीज तें डॉक्टर आमकां दाखयता जावं मेडिकलान पळयता दूख 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 जाता तें काळीज. येस नो? आमी तशें चिंता की तेंच काळीज आनी उतरां थंयच वयता म्हण. काळजाक लागलें म्हण हांगा दाखयता खरें पूण तें खंय पावलां तुज्या? So when we say it touched my heart, it pained in my heart, it is all connected to your thinking. So all the issues, as we say, it starts from your heart. That means it starts from your thinking. आता आमी कितेंय उतार सांगता म्हज्या काळजाक लागले या काळजाक दुखले जाल्यार हेका कारण कितें म्हळ्यार आमी खाले चिंताव ते चिंतापाक आनी आमच्या काळजाक एकामेकाक कनेक्शन असल्या वरवीं. Because heart is the inner core of your being. कित्याक काळीज जावन आसा आमचे भितरले Inner core. Inner core of your being. तुझे भितरले how to put it in कोंकणी, inner core of your being. एक मनशाचे भितरले जे काळीज तुझ्या आत्म्याकूय कनेक्ट जाता, तुझ्या मनाकूय कनेक्ट जाता. म्हळ्यार ताचो इनर कोर म्हळ्यार एक मेन पार्ट कशें म्हळ्यार कंप्युटर एक मेन पार्ट आसता भितर त्याच रितीन काळीज म्हज्या मनाकूय कनेक्ट करता आनी नेक्स्ट आत्म्याकूय कनेक्ट करता. So when I say I love you,
केदळा हांवें सांगलें हांव तुजो मोग करता I said it only once. हांवें एक पटी सांगलें. But now this person is thinking on that again and again. आता तो व्यक्ती काय करता परत परत त्या विशयात चिंता. Where? In Yes. his mind. केदळा In his thinking. केदळा काले यूज करता दळा ताचे मन Chintnani, chintu, chinta. चिंता आनी चिंता. Okay, so the statement which I said, I love you, it is went in his heart. कित्याक हांवें कितें सांगलें उतार हांव तुजो मोग करता ताच्या काळजा भितर गेले ते. So I said it in the morning. हांवें सांगलें सकाळीं. आख्खो दीस पर्यंत ताच्या भितर तें चलता खंय चिंतनानी. आता- होल डे इट्स रनिंग इन हिज माइंड. आता खंय ते सांगले उतार खंय गुंता आख्या सगळो वेळ ताच्या मनांत. On the other hand side, आनी अनेक वाटेन पळोवचें तर brother, I'm going very slow. या इट्स ओके. So on the other hand side, आता अनेक वाटेन सांगचें तर when I said a person that I hate you, आनी हांव एका व्यक्ती सांगता हांव तुजो द्वेष करता. I said it in the early morning. हांवें सांगला सकाळीं. Now it's been a year that person is thinking on that. सांगला सकाळीं जाल्यार वर्स जाल्यार त्या विशयान तो मनांत चिंतून आसता. So when we say, when it comes to heart, त्या देखून आमी सांगता काळजाच्या विशयान येताना we are thinking आमी चिंता that heart can think only good things because it is a heart. आमी चिंता काळीज म्हणटाना तातूंत पुरो बऱ्यो वस्तू मात असतात म्हूण सांगच्यो. Because heart म्हणल्यार heart नाही. आर्ट म्हळ्यार अशें दिल में अशें जा में ह्या issue रितीन है. So we are thinking that heart means that heart can only think good. कित्याक काळीज म्हणटाना आमच्या मनांत एकच येता ती आसा खाली बरे विशयी मात म्हूण. And more than that, we don't want to even know anything that heart can also be evil. आमकां अनेक वाटे कळीत ना काळजांत वायटी आसूंक शकता म्हूण. Yes or no? वय की न्ही. Heart म्हणल्यार मोगाचे. आमी हार्ट म्हणटाना उडास येता मोगूस वय की. Yes or no? So all of our life we are thinking heart means only mog. हार्ट म्हणटाना एक उडास येता मोग म्हूण. But heart can be mog. त्या हार्टार मोगी आसूंक बरो Heart can be dveshi. तातूंत द्वेशी आसूंक बरो. Hallelujah. हालेलुया. तेका लागून आमी म्हणटा काळजांतान मोग तुजो हांव करता. तुम्ही ऐका लागे काळजांत तावन मोग तुजो ना फुडले हांव लायन करता. नाका म्हणूंक. आमकां फुडली लायन नाका. आमकां सो आमी मोग खंय जावन करता म्हणटा आमी खंय जावन मोग करता म्हणटा काळजांसान मोग तुजो हांव करता. काळजांत तावन हांव तुजो मोग करता सांगता हांव. आनी सगल्यांक बरें हांसूंकय आयलें कित्याक बरें गायन गायला. वय, नेक्स्ट लायनी बरी म्हणल्या वय कित्याक मोग खंय जावन येता म्हणटा आमी. काळजांत हांव. पूण दुसरे वाटेन आमी जाणा ऑन दी अदर हँड सायड डू वी नो दॅट इफ आय एम हेटिंग समबडी फ्रॉम दॅट सेम हार्ट आय कॅन हेट समबडी. पूण तेच रितीन आमकां कशें मोग थंय जावन भायर येता तशें जर तर हांव द्वेश करता जाल्यार तो द्वेशी म्हज्या काळजांत तावन तूं भायर येता. And then when somebody hurt us, what do we say? It pained in my heart. कोण म्हाका दुखयता जाल्यार हांव खालें म्हणटा म्हाका And तूं म्हज्या then- काळजाक दुखलें म्हणून. And then we can also say from the bottom of my heart, I love you. आनी तितलेंच न्ही म्हज्या काळजाच्या गुणायेतून हांव सांगता हांव तुजो मोग करता म्हणून. And also a person can say from the bottom of my heart, I hate you. तितलेंच न्ही म्हज्या काळजाच्या गुणायेतून हांव तुजो द्वेश करता म्हणटा. So I can love from my heart, I can hate from my heart. म्हज्या काळजात हांव मोग करूंक जाता द्वेश करूंक जाता. Possible? साध्य आसा. काजाराच्या दिसा काजाराच्या दिसा सुखांत तशें दुखांत काले बासिस्ता आमी पिडेन तशें भलायकेन हांव तुजो आनी दूख येता तेन्ना हांव तुका सोडून धांवतलो. तुमी असली बासावणी दिल्या गायक आल्ताराच्या मुखार जेजूक गवाय धरून. इन गूड टायम्स इन बॅड टायम्स हे बरो वेळ जावन दी बरो वेळार जावन दी वायट वेळार जावन दी पिडेन तशें भलायकेन पिडेन तशे भलायकेंत हांव तुज्या सांगात आसतलो विश्वासी रावतलो. हांव सदांच तुज्या सांगात आसतलो. Did you said that when you got married? आमी त्या वेळार निर्धार घेतलो काजारा वेळार. What is the reason you said that? कित्याक आमी हे सांगलें Because you love that person. कित्याक आमी त्या व्यक्तीचो मोग करता त्या देखून आमी सांगलें जावन आसा. And after getting married, पूण काजार जाल्या उपरांत कितें जालें 1 month in the environment, atmosphere of the honeymoon and everything. एक म्हयन्यार बार एन्जॉयमेंट आनी म्हूण थंय हांगा एकामेका मोगान आसता हांव. After 1 month, come back home. आतां एक म्हयनो जाले भोंवन घरा Start आयले हांव. living under the same roof. आतां कालेले एकाच पाक्या पोंदा जिवंक सुरस करता Like हांव. how we learned in the morning, in-laws, outlaws, all the laws in the house. हरी एक पुरा आमच्या कुटुंबाची हरी एक कुटुंबा भितर आमी जियेत हांव तांचे सांगता. And when the law is activated, don't.
आणि आम्ही सुरू करता जो नियम don't do this, don't do that, don't DONT. आता वय आता आम्ही नियम स्टार्ट केले ते करनो जो ये करनो जो तसे करनो जो असे करनो ते आम्ही नियम सुरू करता There are two things. There are do's, ते एक दोन असतात एक कर one don'ts. आणि करी नका Yes or no? होय की नाही But after finishing everything, the environment of the firstly newly married life, एक पहिले एक महिन्याचे वातावरण पुरा झाल्या उपरांत त्याच्या उपरांत then the one partner is telling the other partner don'ts, आता आणि एक पार्टनर अनेकल्या सांगता हे करनो जो and the other partner is telling all the don'ts. आणि तो ते एका सांगता तोय म्हणता तू असे करनो जो And now both are trying to do it with their self effort, आता किती करतात दोघांही त्यांच्या स्वप्रयत्नानं करून घेतात which comes under the law. ते नियमाच्या पोंदा येता And the law which is in Christ Jesus is not activated, केदाळा जेजू ख्रिस्ताचे नियम थंय ऍक्टिवेट जावना which is the dependency on the Holy Spirit कित्याक ते डिपेंड जावता पवित्र आत्म्या सांगाता to supply the ability to you to do that don'ts. कित्याक कितें करनो जो ताचे वरवीं मात ते आमकां करूंक साध्य And जाता you are trying to do with your own ability to control your life. केदाळा म्हज्यात सक्तेन हांव करूंक येता And there comes a moment every time you fail. केदाळा हांव ते म्हज्या सक्तेन करूंक येता हांव केदाळाय ते पडटा And that is what I shared with you all yesterday about my life. त्या देखून हांवें कालच्या दिसा म्हज्या विशयांत तुमकां हांवें सांगलें Because when I began to see that what he is doing, I am not liking, and because of that I am reacting, and it is all becoming all the mess in the married life. ताचे पळोवन म्हजे सॉरी स्लोली And when I began to see that I want something from him, which is not happening, and then I started to react on that, and then I started to see that all the mess is happening. You want to ask something? okay. Can you give mic to कितें sister? ताचे जावन आशेत आली ते म्हाका मेळ्ळे Brother नासल्या Deepak. वरवीं हांव अपसेट जावन म्हजेत मातशें निर्धार mic दी. केल्ल्या वरवीं ते समस्या Mic, mic. ओके प्रेज गॉड Sister Anisha, yesterday what you said was, according to me, it's all your fault. In fact, you were stifling making your husband, what to say, your husband. My way, that he will be like and my way. also your mother and you were describing Yeah. how you were behaving. Yes. It was all your fault, Yes. according to me. According to me, also my fault. I agree on you. Not that time. Not that time. You never thought it was your fault. Now yeah. That time you never thought. Correct. But what about when you started explaining like this, like that, in-laws, all laws, the do's and don'ts for a Yes. young bride? Is it practical? Yeah, Can okay, she let me explain. bear? It's so stifling. I can explain. The devil doesn't care whether you are knowing the word or not knowing the word. Anyways, he is activated in his law all the time to steal, to kill, and to destroy. He will not wait for the person to know the word of God first, and then I will enter. So that person also can fight back. The devil will not wait. In fact, God himself said, my people are destroyed for the lack of knowledge of the word of God. So that is what was happening in my life. In my life, I was thinking that what I am desiring and expecting from him, he should do it if he loves me. I was thinking that way. But he can't, because you were controlling him. On the contrary, you were criticizing your family members. You Yeah. are not in the word. You are not doing this. How can he then No, that talk? is later part. Before I Later get part, into the acha. word. Before. Acha. That is the later part. See, when we get into the word, it's not that on the first day you are fully graduate in the word. It's a process. It's the renewing of your mind constantly, continuously, consistently. Okay. So when I got the word no, I thought, now I know everything. Now I can fight my battle. So on the other hand side, again I came to a point that I'm depending on myself. I know the word, now I can do it. Again it came I. And then I failed. Then I fell, and then I got up. I said, Lord, here I am. I need you. I can't fight my battle. After coming in the word as well, the same procedure. That is what the law of the spirit of life in Christ Jesus has to be constantly remain activated in our life. Then the things go effortlessly. Okay. Thanks for your answer. Thank you, Jesus. But you understood, no? I understood Young what you bride said. coming and all the time. What is this? Do's, don't. Yeah. Not just the bride, even the bridegroom also same no, because wife will also say, wives are not saying anything to the husband, don't do this, don't do that. They tell wives, तुम्ही जी स्त्रिया बाईला असतात तुमच्या गावाक सांगिना हे करी नका ते करी नका तशी करी नका असे करी नका होय की ना हात वयर करत कोण कोण करताली तशी You are a main example. How you are behaving with your husband, right? see Experience practical. sister, one thing is for sure,
if I am not activated in the law of the Spirit of life in Christ Jesus, by default I am in the other law. So surely who is going to take control of me? The devil. Yes or no? And he will play with my mind, because mind is not in the word. The mind is with whose instructions? The devil instruction. Yes or no? By default I have no option. I cannot remain empty. Either I will be this side, either I can be that side. So either I can remain in Christ or disconnect with Christ. Yes or no? Hallelujah. Sister, you got the answer, I believe. Praise God. Okay. You are free to ask, okay? Praise God. Praise God. Because even to give answer, I am depending on the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. So as this was happening, we were going into do's and don'ts. Yes or no? Without having the word. वय आमचे ते उतार नाटल्यावर आम्ही खाले करता ते करणं जो एक करून जो कर या करणं जो आमच्या जिवितान जाता मो And then when I was not satisfied what I want, केदळा हांव तांतुनी तृप्ती म्हाका भोगना all the issues, all the words, everything what I'm not experiencing good things, it began to get stored in my heart. किते पुरा समस्या हरी एक खाले जाता हरी एक हांव खाले करता म्हणजे काळजांत ते दवरता जोगोन Samjata? समजता. So all the things what is happening, even though I'm not showing it outside, I was all storing in my heart. पूण किते पुरा दोळ्या मुखार जाता ते भायल्यान हांव दाखयना पूण खाले करता हरी एक संगती हांव खंय दवरता And म्हणजे काळजांत. day by day, I'm started getting bitter and bitter and bitter. अशे दीस वेतना हांव कितें हांगा भितरल्यान मार खावन आसा. If you are storing sugar, will it turn into salt? तुम्ही जर तर साखर दास्तान करून दवरल्यार ते मीठ जाता गे. So if you store all the negative things, you will definitely turn bitter and not loving person. जर तर म्हज्या भितर हांव नकारात्मक संगती दवरल्यार खाले जाता म्हणजे हांव न्हू कोर्सानच भायर येता वय गे. If you are storing salt and it will turn into sugar, जर तर मीठ तुम्ही भरून दवरल्यार ते साखर जाता गे. whatever you are storing, that only you will get. कितें तुमी भरून दवरतात तेच भायर येता वय गे. So I was storing all the bitterness in my heart. कितें हांव कालें करताली म्हज्या काळजांत पुरा कोर्सानच भरून दवरताली. And all the issue starts in my life because of the things what I was storing in my heart. कित्याक म्हज्या जिवितांत समस्या येवंक कारण कितें म्हळ्यार हांवें खाले भरून दवरला ताका लागून समस्या येवंक सुरू जाले. So let us all read. Can we have Proverbs 4:23? Proverbs 4:23, sister. इन कोंकणी. Okay, can you read it? बहु जतनायेन तुजे काळीज राख कित्याक तांतून आसात जिविताच्यो झरी. What does it say? कितें सांगता उतार? बहु जतनायेन कोणाचें? म्हज्या नवऱ्याचे, बायलेचे, कोणाचें? कोणाचे काळीज? कोणाचे काळीज राखाचें? Okay. म्हजे काळीज राख कित्याक तांतून आसात किती आसा काळजांत? What is there in the heart? जिविताच्यो झरयो. Shall we have the scripture, please? Proverbs 4:23. Proverbs Munio 4:23. Okay, it says, keep your heart with Yeah. all diligence. Keep your heart with all diligence. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. For out of it are the issues of life. life. So from where the issues of life begins? काही जावन समस्ये आरंभ जातात. All the issues of life begins from where? काही जावन समस्ये आरंभ जातात. From manat. From your heart, yes or no? ओइगे. Now, all the issues of your heart, all the issues of your life begins from Heart. your heart. Keep thy heart with all diligence. Can we have some other translation? Can you put AMP, please? Keep and guard your heart. Now, over here we get one more word, guard. पण हांगा बरयला जतनायेन आणि जागृत करून सांगला. गार्ड. ओइगे. What is the meaning of guard? गार्ड म्हळ्यार खाले Rakho. protection. Do you know, have you ever seen the security guard? तुम्ही पळयला की सिक्युरिटी गार्डाक His job is to sleep, right? ताचे काम काले निश्चय की Sleep, no?
हा? What work he's doing, what job he's doing. Even though he's on duty at night, what is his job? When Kale- we enter the gate, immediately he'll ask, because he is the guard of the place. Immediately he'll ask, what is the reason you come here? Where are you going? सिक्युरिटीचे काम खाले या दिसाक जावनी कोणी केदाळे जावनी खाले काम त्याचे वॉच करचे राखचे राखचे. वैगी राखचे So आता कोणी- तू कोण जाऊन असाय? Who are you? तर आम्ही कोण जाऊन असाव Huh? We are Atma, okay. But now, according to this scripture, who are you? या उत्तराप्रमाणे तुम्ही कोण जाऊन असात Huh? Guard of your heart. Oh, my family will guard my heart. तुमचो कळदसो गार्ड कोणे करचे रक्षण Now, can you control the things what is happening outside? तुमका भायर जावनच्यो संगत्यो नियंत्रण करूंक जातात गी Can you control anything from outside? कितें भायर आसा ते खंयचे नियंत्रण करूंक जाता Can you control somebody not to come against you? कोण तुझे विरोध येतलाक तुका नियंत्रण करूंक जाता But when a person coming against you, now can you guard your heart? कोण तुझे विरोध येता तेन्ना तुझे काळीज नियंत्रण करूंक जाता गार्ड करूंक जाता रक्षण करूंक गो If we say we cannot, then the Lord will never give this scripture. जर तर आमी सांगता जायना जाल्यार देव हे उतार दिनासलो That is why God has shifted us, given us the ability, given us that grace to put ourselves, He took us and moved us into the law, which is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. त्या देखून देवान आमकां ही एबिलिटी दिल्ल्या वरवीं ताच्या शक्तीन ताच्या कृपे वरवीं आनी तो जिजू क्रिस्त तेई आमी क्रिस्त आत्म्याचे जीवित. जीवित. आत्म्याचे जीवित क्रिस्ता जिजू सोवे. क्रिस्त सोवे असल्या वरवीं मात्र ते करूंक साध्य जाता Because when you are activated that the Spirit of life in Christ Jesus in your life, केदाळा आमी आत्म्याचे जीवित जिजू क्रिस्त तेई आमच्या जिवितांत कार्यरूपाक घालता by you remaining abide in Christ, meaning abide in His word, जिजू क्रिस्त तेई एकवटून रावचे म्हळ्यार ताचे उतरां तेई एक जावन रावचे this law of Christ gives you power, तो हे नियम जेजू क्रिस्ताचे आमकां खाले दिता आमकां सकत दिता gives you ability, आनी ती एबिलिटी आमकां दिता that whatever you cannot do, की ते आमचे वरवीं करूंक जायना now supernaturally you can do that. आनी अलौकिक रितीन ते करूंक आमकां साध्य जाता Are you understanding? आतां समजाता तुमकां Now, as sister said, when I asked you, who are you? You said you are a spirit. हांवें तुमचे लागीं विचारतना तुमी काले म्हणलें हांव आत्मो जावन आसा होय की ना? होय की न्हय क्रिस्ता सोबे आता आम्ही कोण जाऊन असा? आत्मो. So we are a spirit. आमी आत्मो जावन आसा क्रिस्ता सोबे So when you are a spirit, जर आमी आत्मो जाल्यार so we also need to operate in the spiritual way. आमी आत्मो जाल्यार आमी आत्मीक रितीनच वचचें की ना But how many times in a day we are operating in a spiritual way? आमी दिसांत कितले फावटी आत्मीक रितीन वेव्हार करता Yes or no? वय की न्हय In a day, how many times we are walking in the flesh and walking in the spirit? पळया आमी दिसाक कितले फावटी आत्म्या प्रमाणे चलता आनी रक्तमासाच्या वंदोणे प्रमाणे जियेता As far as I remember, from day one we are speaking about this: walking in the flesh, walking in the spirit, walking in the flesh, walking in the spirit. पयल्या दिसा जावन तो हांगा उलोवन आसा आत्म्या प्रमाणे जियोनचे रक्तमासाच्या वंदोणे प्रमाणे Walking in the flesh, which law is activated? आत्म्या रक्तमासाच्या वंदोणे प्रमाणे जियेताना खंयचे नियम कार्यरूपाक येता The law of sin and death. ते जाल्यार खंयचे कार्यरूपाक येता पातकाचे आनी मरणाचे Walking in the नियम spirit, which law is activated? आत्म्या प्रमाणे जियेताना खंयचे नियम कार्यरूपाक येता And every day, how many times in, out? कितले दिसाक आमी कितले फावटी भायर भितर करता Yes or no? वय की न्हय The moment we are out, केदाळा आमी भायर येता मार खाऊन असा सैतानाचो. ते दाळा आमकां मार पडटा सैतानाचे होय की ना? वय की न्हय कित्याक when you are walking in the flesh, you are in which law activated? The law of sin and death. And when you are activated in that law, who is in control over your life? Who had given that chance? Yes or no? रक्तमासाच्या प्रमाणे जियेताना खंयचे नियम कार्यरूपाक येता Are you following? It's a very simple teaching if we pay attention and ask the Holy Spirit to make us understand. हे एक सादे आनी सोंपे शिकोवन जावन आसा हे तुमकां समजेचे जर पवित्र आत्म्या लागीं मागा If you look at this teaching with your mind, with your senses, हे शिकोवन तुमच्या मनांत या सेन्ससांत खाण गेल्यार law,
sin, death, spirit in Christ. तुमकां We हे only समजून- know Christ. What is this law, sin, this, that? तुम्ही तुमच्या Yes or जाणवायेंत no? हे समजून गेल्यार केन्नाच साध्य ना कित्याक एखाले नियम जिवीत मरणाचे पथकाचे जेजू क्रिस्तातय समजोवचे ना Because from small time you only saw one thing, Jesus on the cross. तुम्ही आमी कित्याक म्हळ्यार ल्हान तावन एकच आमकां गोत्ता जेजू कुर्सार मेल्लो Yes or no? वय की न्ही When you go to the church, you only see that cross, Jesus on the cross, and you make आ- put whatever is there, put in the neck, do only this part and finish your वय, job. आमी इगर्जे घेता इतलेच करता वचून उमोखण घेता आनी खाली असले घालता And, तितलेच आमी and now you शिकल्या are scratching and saying, what is this? The law of the spirit of life in Christ Jesus, the law of sin and death, and Adam and disobedient, obedient. What is this? I am not understanding. आता तुम्ही मांडो करपाक सुरू केला आता हे खाले And that is why our life is become walking in the flesh, walking in the spirit, walking in the flesh, walking in the spirit. आणि आमचे ते डान्स चालूच आसा. आता त्या देखून आम्ही Yes or खाले no? करता एक भायर भितर आत्म्या प्रमाणे जियेता रक्त मासा प्रमाणे And जियेता how we learned in the morning that we are praying and praying and praying and praying, but thinking is not changed. कित्याक आमी सकाळी ऐकयल्या मागता 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 पूण आमचे मेन मूळ चिंता आमी बदलू ना You will see the change. ते जाल्यार तेची बदलावन पळोवंक जाता I got a call म्हाका एक कॉल आयले and then I was speaking over the phone. हांवें फोनार उलोवन आसलें And then this person said, I am listening to this word, recently started, हांवें हे उतार आतांच हांवें आयकोंक सुरू केलें and I am really surprised म्हाका अजाप जालें because all of my life कित्याक म्हज्या सगळ्या जिवितांत I only knew about Christ, म्हाका खाली जेजू क्रिस्ता विशयांत कळीत आसलें but I did not know Christ. म्हाका क्रिस्त कोण म्हूण कळीत नाटलें Born Christian, हांव जल्मांत हांव क्रिस्त हांव and now the situation is such in that person's life आतां ताच्या जिवितांत अशें आसा की एक सिट्युएशन that one of the family member is in a very serious sickness. तो ताच्या कुटुंबांत एकलो इतल्या कठीण सिरियस कंडिशनार आसा Only one question I asked. हांवें एकच ताका सवाल विचारले Do you believe in the word? तूं उतार सत मानताय Said yes. वय म्हणालो Do you have faith in Christ? तुका जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ आसा Yes, my faith is very strong in Christ. तो म्हणालो वय म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ घट हा म्हणालो If the same question comes to you, what will you say? सत्य सवाल तुमकां विचारल्यार तुमी कितें म्हणटात Yes, 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 yes. वय म्हणटात की होय गे ना हांव तुमकां विचारीत जाल्यार तूं जेजूक सत मानताय वय 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 तुका जेजूचेर भावार्थ आसा वय 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 सो कॉलारी म्हाका सेम आन्सर येस 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 कॉल करतना तिकाय येत जवाब मेळ्ळी And the person said, I'm praying and praying and praying for my family member to get well soon. हांव इतलो मागता कित्याक म्हळ्यार त्या म्हज्या फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या मनशान बेगी बरें जायचें म्हूण And then I began to teach on roaring and tongues and how to pray. हांवें ताच्या उपरांत ताका गरजन विशयांत भासाच्या देण्या विशयांत आनी कशें मागचें ताच्या विशयांत शिकयलें And then I don't know why I asked one question. म्हाका कळीत ना हांवें ताका एक सवाल विचारलें So when you pray, what is your imagination? तूं मागतना तुजे मनांत कल्पन काले आसता कशें आसता Because imagination is connect to what you believe. कित्याक म्हळ्यार आमचे कल्पन आमी कितें सत मानता या पाती येता ताचे वयर वंदून आसता Yes or no? वय की न्ही Our imagination is connected to what I believe. हांव काले ते पिक्चर या इमॅजिनेशन करना आसा ते हांव काले सत मानता ताचेर वंदून आसा My imagination will always connect to what I believe. हांव म्हजें इमॅजिनेशन या म्हजें कल्पन हांव काले सत मानता या पाती येला ताचे वयर वंदून आसा My imagination will connect and will be depend on what I believe. हांव खाले सत मानता त्या प्रमाणे म्हजें इमॅजिनेशन या कल्पन जावन आसता Now you are thinking why she's saying again and again. तुमी चिंतून पुरो ही कित्याक परत परत सांगता Because I want to bring your attention to this point. कित्याक म्हळ्यार हे विशयांत तुमचे मौन चित दिवचे पसत Because I might sit here and my mind is somewhere else. कित्याक तुमी हांगा बसून आसूंक पुरो पूण तुमचे मौन खंय गी आसता So if you missed it on the first time, you will listen second time. सॉरी
If you missed it for the first time when I said, you will listen to the second time when I say. एक पटी सांगताना तुम्ही मिस जाले तर दुसऱ्या तिसऱ्या पटी सांगताना तुमका एक पणी उतार मेळटा तांदो लागता. So my imagination will always connect to what I believe. कित्याक त्या देखून हांव काले चिंता या कल्पना करता ते हांव काले सतमंदा ताचे वयर ओंदून आसा. Understand? वय गे. So when I ask that person, when you pray for your family member who is sick on the bed, हांवें विचारले त्या व्यक्ती लागीं तुजो कुटुंबाचो बेड्डार न्हिदला पिडेस्त जावन what are you thinking? What's your imagination? त्या वेळार तुज्या मनांत काले आलोचना आसतात या कल्पना आसतात. What should I get the response? काले ताचे जावन What would you say if you were there in that place? जर तर तुम्ही त्या परिस्थितीत असल्यार तुम्ही कितें सांगते असले आसत. Yesterday you said you are sick. काल तुवें And let's सांगले say, हांव हुशार ना. Okay, when you are sick, तू कितें चिंताय? ते जाल्यार तूं काले चिंताय. बरे? बरे जाता की ना म्हण. Any other answer? गुण जाले. Okay. According to 1 Peter 2:24, immediate we will say, I am healed. कित्या स्क्रिप्चर सांगता. वय देवाचे उतार 1 Peter 2:24 म्हण आमी कितें म्हणटा आमी बरी जाल्या या गुण जाल्या. गुण जाल्या. So even when I am sick, my words will be by the wounds of Jesus I am. So even though I am sick, my words will be हांव पिडेस्त आसतली म्हजी उतरां जावन आसात ताच्या गायनी बरी जाल्या. So even when I am sick, because the scripture says, my words will be by the wounds of Jesus I am healed. हांव पिडेस्त आसतली कित्याक जेजून सांगला त्या उतरा प्रमाणे ताच्या गायनी हांव बरी जाल्या. Yes or no? वय की नाही. हे सारखे हो चुकीचे? हे सारके की हे चुकीचे. But what about my imagination? पूण म्हजे मनांत आलोचन या कल्पना कशें आसता इमॅजिनेशन. What about my thinking? म्हजे चिंता कशें आसता. What are we learning all these days? हांव इतले दिसांनी काल हांव आयकोन आसा. Unless and until your thinking is not changed, जर तर आमचे चिंता बदलाना तर but only my mouth is speaking. खाली तोंडार उलयतात. Brother's example was been taken. He was also saying the prayers. तो सकाळी आमी आयकले ब्रदर तो प्रेयर मस्त करतालो. And this brother is wondering now. She also started pointing me. आता त्या बद्दल चिंता तो ही म्हाका येवन हे करना आसा बॉट. But are we learning? जाल्यार ताच्या टेस्टामनी मुखांतर आमी जायते शिकल्या वय गे. So when I am sick, कित्याक हांव पिडेस्त and somebody gave me 1 Peter 2:24, कोणे म्हाका कोणे दिले 1 Peter 2:24. and by the wounds of Jesus I am healed, 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 by the wounds of Jesus, by the wounds of Jesus I am healed, I am healed, by the wounds of Jesus I am healed. Mind is saying what? I am still sick. पूर्ण काले सांगता मेळ्ळ्या उपरांत जेजू तुज्या गायने गुण जाला, Is this जेजूच्या गायने possible? गुण जाला, पूर्ण Yes ताच्या or no? मनांत काले आसता. Possible, की right? नाही? So give. Say it, let everybody listen. Now I know the reason why I would say that by the wounds of Jesus I am healed. I don't have any difference. My condition is just the same. Now I know the reason because my imagination is I'm sick. I say I'm healed. Praise God. I say I'm healed, but my imagination I'm sick. So these are not applicable to me, all these, verses. I used to think like this. They are not applicable to me, Baba. Yeah. Yeah. So do you see Absolutely. this? Now we have a live example. She gave her own testimony all of these years. Did you remember the number 25 years? तुमका उडासागी 25 Or वर्षाचे you all have forgotten that? या विसराला तुम्ही. On purpose you must have forgotten because you also might be related to that years. Praise God. तुम्ही विसरूंक पुरो जाल्यार काय म्हणले पर्पस. You laughed. No. Forget. No, I said it's just for okay, fun. it's okay. No, what I said is you all don't remember the 25 years, maybe because you also relate to that you don't want to think about it. I'm also in the same boat. Okay, praise God. Anyways, okay. So what sister said, all of these years, I only said it but never changed my imagination. आता ती कितें म्हणाले म्हळ्यार हांव उतार सांगून आसा पूण म्हजी इमॅजिनेशन म्हजी चिंता बदलो ना. So what is your thinking that you are sick?
मोनांत काले आसा हांव पिडेस्त What is your words? I am healed. पूण तोंडार काले येता हांव गुण जाला. So if your thinking is changed, your words will not matter to change, bring any change in your life. जर तर तुम्ही तुमचे चिंता बदलना जाल्यार तुमचे सांगचे उतार तुमचे ते बदलावं नाडिना. Because in the kingdom of God, in the system of God, कित्याक देवाच्या राजांत एक सिस्टम नियम आसा. your imagination comes first कित्याक तुजे कल्पान पयले येता and then your words. आनी उपरांत तुजे उतार. Because in the beginning, in the book of Genesis, कित्याक उत्पत्ती ग्रंथार when we see the word that the earth was void, without form, there was darkness, कित्याक आरंभाक पृथ्वी निराकार असली रीती असली काळोख असलो and we see all the problem. हरी एक समस्येत असले. Even God saw that. पूण देवान पळयले But before he says something, he imagined that I don't want all these things, but I want light. पूण ते उतार सांगचे पयले ताच्या मनांत काले असले उजवाड असलो. He imagined that light first, what he want, and then he spoke the word. कितें जाय ताच्या मनांत असले ताच्या उपरांत उलयलो. And the moment he said the word, there was light and it was good. केदळा ताणे सांगले ताच्या उपरांत उजवाड दोळ्याक दिश्टीक पडलो. So before even I say the word, if I don't have that word, what I say, that kind of thinking, I would not see the change. जर तर हांव उतार सांगता तर म्हज्या मनांत ना जाल्यार ते बदलावान पळोवंक जायना. And all of our life we are saying by the wounds of Jesus I am healed, but my imagination is I am sick. पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी काले सांगता जेजूच्या गायनी आमी गुण जाले हांव. Yes or पूण no? मनांत काले आसा हांव पिडेस्त. Yes or no? वय की नाही? And we are waiting to get healed. आमी ते राखून आसा आमी गुण जावंक. And when I wait to get healed, केदळ हांव राखून आसा गुण जावंक by default what is my thinking? तेदळा म्हजे चिंता काले आसता. Thinking is I am not healed. थिंकिंग वय चिंता काले आसा बरो जावना गुण जावना. If I wait for my healing, that I need to get healed, still I am waiting. By default, what is my thinking? That I am not healed. तसो अर्थ घाले हांव आनीक राखून आसा गुण जावंक जाल्यार तसो अर्थ घाले म्हजी चिंता काले आसा हांव बरो जावना म्हूण. But what is the word says that it is in the past tense you are healed. So what should I do now? Walk in the flesh, what I see, or walk in the spirit and believe in the unseen? Faith is what? भावार्थ म्हळ्यार काले दोळ्याक दिसचे पातयो की दिसा नाटल्यो संगत्यो. What is faith? भावार्थ म्हळ्यार कितें? Faith is the substance of the things hoped for, evidence of the things not seen. आमी भावार्थ म्हळ्यार भरवोसो नासो संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. So when I say I walk in faith, हांव सांगू बरो भावार्थान चलता. will I consider what I'm going through, or I will consider what I do not see, what Christ has given me as a gift, and the gift of healing? भावार्थान चलता जाल्यार कितें दोळ्याक काले दिसता ताचेर म्हजें ध्यान आसाजे की या जेजू क्रिस्तान कितें केला ताचे वयर म्हजें ध्यान आसाजे. So that is a daily battle. हे जावन आसा सदांच एक झूज जावन आसा. To believe in the seen or believe in the unseen. तूं खंयचे सत म्हणटाय दोळ्याक दिसचे की दोळ्याक दिसनाटले. Because now I see what I'm going through because I'm experiencing the pain in my body. कित्याक म्हळ्यार आतां कितें म्हाका भोगता म्हळ्यार हांव कितें दोळ्याक दिसता पाती येता कित्याक म्हाका तें अनमोग जाता म्हाका कुडींत दूख आसा म्हूण. So now it is my choice to change my thinking according to the word of God or to remain to believe what I'm going through. आतां म्हजी विणसवणूक जावन आसा म्हाका देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंचे की या म्हज्या जिवितांत काले जाता त्या प्रमाणे चिंचे की म्हूण. Yes or no? वय की न्ही? Are you following? आतां तुमकां The समजता? Bible says the natural man will not receive the things of the spirit. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे स्वाभाविक मनशाक ह्यो आत्मीक संगत्यो समजनात म्हणटा. Okay, can we go to that? We'll come back here. Can we go to that 1 Corinthians 2:14? By the time you read it in Konkani. 1 Corinthians 2:14. 2:14. पूण आपल्या सैमाप्रमाणे जी येता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपण शो दिसतात. आत्मीक दृश्टेन वरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापोवंक जायनात. Can we put it in KJV, please? But the natural men
receive not the things of the Spirit of God. कित्याक स्वाभाविक मनशाक आत्म्या जावन कितें येता तें ताका समजना. For they are foolishness unto him, ताका ते पिशेपण म्हूण बरी दिसता, neither can he know them, कित्याक ताच्या विशयान ताका कळीत ना, because they are spiritually discerned. कित्याक ताका आत्मीक दृश्टेन वरोवची गरज. And who is a natural man? कोण तो स्वाभाविक मनीस, Who walk by their senses. कोण तो ताच्या इंद्रिया प्रमाणे जियेता. Who is a spiritual man? कोण तो आत्मीक मनीस, Who walk by faith and not by sight. कोण भावार्थांत जियेता न्ही दिश्टीन जियेना तो. So there are two ways of walking our life in this world. ते एक दोन रितीन ह्या संवसारान जियोंक जाता. Either you choose to walk by faith, एक भावार्थान जियोंक जाता, or by default you will, if you're not walking by faith, you will be walking by sight. तू दोळ्याक काले दिसता ताच्या अवलंबून जियेताय. And what is in your sight? I am sick. तुझ्या दिश्टेन काले आसा हांव पिडेस्त. Because of that, many people, those who believed in Christ but never understood the spiritual laws, they died sick. कित्याक म्हळ्यार हे तांकां आत्मीक सता कळीत नासल्या वरवीं जायते क्रिस्तांव भाऊ मरण पावल्यात पिडेन. Now let's see this way. If God's desire was not there for you and I to be healed, then why would He give the scripture that by the wounds of Jesus you are healed, which is in past tense? कित्याक तर देवान हे उतार दिला, पयलेच दिला, ताची खुशी जावन आसा आमी पिडेस्त जावन मरून नजो म्हणून, आमी गुण जाल्या म्हणून, तर हे उतार ताणें आमकां कित्या पासून दिला? Yes or no? Answer वैगी me. नाही. If we remain like this only and not understanding the word of God and go home, we are going to live like this only miserable life. जर तर तुमकां आतां काले सांगता समजना जाल्यार तुमी अशेंच घरा फाटी गेल्यार तुमी तुमच्या जिवितांत कश्टाचे दुखीचे जिवीत तुमी जियेतात. This word what we are listening right now, कितें आतां तुमी आयकोन आसा ते उतार, it has to pierce your heart and your old ways of thinking. कित्याक हे तुमच्या काळजा भितर रिगाजे आनी तुमची चिंता पोते बदलाजे. It has to pierce your heart. तुमच्या काळजा भितर रिगाजे Pierce topong zai तोपो tumka. भितर तोपाजे ते. If it does not pierce my heart and I am thinking just a butter is applied on my heart, it is not going to bring any result in our life. जर तर ते सांगचे उतार भितर तोपाना जाल्यार तुमच्या जिवितान कांय बदलाव येवंक साध्य ना. Because all of our life we have taken the teaching of this world, आमी इतलो वेळ संसाराचे एक शिकोवन आमी घेतले हांव. and those teaching are balanced teaching. It's okay, this side or that side, no problem. ती पुरा शिकोवन एकामेका बॅलन्स करची तशें करशे नो प्रॉब्लेम म्हणटा But when आमकां. you really listen the true gospel, केदाळा तुम्ही खरो शुभ संदेश करी देवाचे बरी खबर ऐकतात, which is the gospel of Christ, ती जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर जावन आसा. it will hurt you in your heart. सॉरी इट It will hurt you in your heart. तुका तुझ्या काळजांत खंडी जावन ते दुख भोगता, It will pierce your heart. कित्याक ते तुझ्या काळजाक थोपता. And that piercing, that pain will bring the transformation if you become ready to accept it the way it is. केदाळा ते थोपता, तेदाळा मात ते जिवितांत तुझे बदलावन येता, तेडा मात तुका क्रिस्ताक स्वीकार करूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Are you following this? आता तुमकां समजता? Let not every teaching just go waste. त्यात कोण खंयचेय शिकोवण अशेंच वेस्ट जायन वचना. Let every teaching bring the transformation in some or the other area of your life. कित्याक कितें हांगा शिकयता की एक ना एक एरिया तुमचे ते बदलावण हाडतास. Because it would be painful for you to forgive somebody or let go the wrongdoings of somebody. कित्याक जायते जाणांक ना बक्षोंक कस जावंक पुरो, अशें सोडोंक वचोंक सोडोंक कस जावंक पुरो. But when this gospel comes to your ears and when you pay attention, केदाळ हे शुभ बरी खबर तुमच्या कानांत आयकतात, तुम्ही ताका खाची दितात, and when you take a decision to apply it in your life, केदाळ तुम्ही निर्धार घेतात तुमच्या जिवितांत खऱ्या रुपाक घालूंक, there will be a wonderful, tremendous manifestation. तेदाळ मात तुमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Don't we want that? तुमकां नाका गी हे? Or we want to remain deceived by the devil? तुम्ही सैतानाच्या मार्गान फटकेरपणान जिवंक जाय. Always remember, the devil is a deceiver. कित्याक तो आमकां फटयता. And deceiver means what? फटोवचो म्हळ्यार कितें? What is the meaning of deceiver? डिसिवर म्हळ्यार कितें? Deceiver. डिसिवर फटयता. Okay, let's put it in an practical or example I'll give you. पळय हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. Deceiver means someone who will come to you and you will think he is a nice person. He comes as if he is for you, but you don't see the lies and the planning, the schemes and the plotting which he has behind that face. म्हळ्यार फटोवचें म्हळ्यार तुमच्या मुखार तो बऱ्या तरान येता,
पूण ताच्या भितर ताचे विरोधकाले आसा तुमकां लुकसाण करूंक जावं करूं वायट करूंक पूण भायल्यान ते दिसना मुखल्यान येताना बरे वेस पांगरून तो वेता तुमच्या मुखार. In another way, आनी अनेक सांगचे तर let's say he has a gift box हांगा पळय एक चिंते एक हांगा गिफ्ट बॉक्स आसा which is wrapped very nicely outside. ताणे भायल्यान बरे करून रॅप केला Good present paper, shiny, तितलेच न्ही बरे बरे फर्ज घालता expensive ribbon, आनी तिथे रिब्बानी बरे बांधला expensive card, आनी खाडी बरे घाला message. आनी मेसेजी बरी बरयला. And when you look at that, beautiful gift. If outside this much is good, inside will be surely good. पूण Now tell me, did you get deceived with that? भायल्यान Yes or no? पळयताना कशें दिसता भारी बरे आसतले पूण भितरी आमी आमची काले आसता मनांत बरे आसता की वायट आसतले म्हणून बरे. You don't know what is inside the box, but looking outside, you are already imagining something good is there. ते भायलेत पळयताना तुम्ही काले तुमचे आलोचन कशी आसता ताच्या भितर बरेच असतले. But let's say inside there is stone, and when you carry a heavy, good gift, expensive, heavy gift, पळय तुम्ही चिंतया ताच्या भितर काले आसा पातोर and now the person has gave you the message, but no name who has given you this. ते कोणे दिला बळे गिफ्ट ताणे नावूय बरोवना. Now, did you get deceived by looking outside? तशें तुमी तांदूळ फोटोन पडल्यात की बायले रूप पळोवन That is exactly the devil do in our life. तेच रितीन सैतान आमच्या जिवितांत करता. Devil can always also tell you, you pray, 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 but don't change your thinking. It's okay. सैतान काले म्हणटा तू माग 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 पूण चिंता बदली नाका. So now in your mind you're thinking, I'm praying, no, so I'm in God's side. हांव चिंता काले हांव सदां हे मागणे करून आसा हांव कोणाच्या सांगात आसा देवा सांगात आसा But your imagination is not changed. पूण म्हजे कल्पना बदलो ना Your thinking is not changed. म्हजे चिंता बदलो ना. Mark 11:24. मार्क 11:24 Whatsoever you desire, तू कितें पुरा मागताय आशेताय when you pray, केदाळा तू सत मानताय first you believe पयले सत मान that you have received it, आनी तुका मेळटले म्हणून then it will be yours. ताचे उपरांत तुका मेळटले. Yes or no? वय की न्ही First what? पयले काले. So if I'm saying by the wounds of Jesus I'm healed, what should be my imagination? तर गुण जाला म्हळ्यार पयले म्हजे इमॅजिनेशन हे कल्पना कितें जावन आसा जे Yes or no? वय की न्ही. Let's say 1 year, 2 year, 3 year, 4, 5, 6, 20 years I'm saying by the wounds of Jesus I'm healed, and this 20 years my imagination is not yet changed even 1%. 1 2 3 20 वर्सां हांव काले सांगून आसा जेजूच्या गायने हांव गुण जाला पूण म्हजे हांगा इमॅजिनेशन या कल्पना बदलो ना. And I'm complaining, my neighbor is getting healed, but I'm not getting healed. He's just 1 month and I'm 25 years. आनी हांव काले करता दुसराता म्हजो सांगाती या सांगाती गुण जाला एका वर्सान येवन एका म्हयन्यांत. एका म्हयन्यांत हांव 20 वर्सां जावन सांगून आसा कांय बरेपण जावना. Yes or no? वय की न्ही. So what should be the first decision of mine? Listen to the teachings of the gospel of Jesus, and then align your thinking according to that word. And now when you pray, now you begin to believe whatsoever I desire in my prayer, I believe, Lord, that I have received it. If your word says by your wounds I am healed, now you take a decision to change your imagination that I am already healed. Now, is there a problem for us in imagining? आमी तर पयले काम आमचे कितें जायजे पयले काले करीजे. Okay, just all of you close your eyes. पळया आमी सगळी दोळे बंद आमचे करात. दोळे दंपया. And don't open, okay? दोळे उक्ते करिनाकात कोणी. Now I'm saying a dog. हांव तुमकां सांगता पेटो. And the dog is a white color dog. तो पेटो धवो कलर असो पेटो. And the dog is having black dots in his body. ताच्या पुरा कुडींत काळे पट्टी चुक्की आसात. And there is a belt in his neck, red color. ताच्या गोमट्यार तांबडे कलराचे बेल्ट आसा. Praise the Lord. Now Praise can you open God. your eyes? आता उक्ते करा. Did you see a white color dog? तुम्ही पळयलो की धवो पेटो. And the dog is having red color dots? Red color dots? रेड कलर डॉट्स गे. Red नाही? खंयचे तुम्ही इमॅजिन केले? कित्या ब्लॅक केले? Why did you imagine black? But do you see a dog here? So black dots. Did you imagine the yellow color belt? तुम्ही हांगा इमॅजिन केले की Which येलो color? कलर बेल्ट. So you imagined everything what I gave you the word. आता तुम्ही कल्पन केले कसे आम्ही किती सांगला त्या प्रमाणे तुम्ही इमॅजिन या कल्पन So केले. do you have any incapability in imagining? त्याचा अर्थ आता कळली जाले की तुमका तुमचे ते काय उणेपण असा की कल्पन करच्या अंत तुमका. Do you have any incapability in imagining?
तुमकां कांय मनी समस्या आसा गी इमॅजिनेशन करच्यांत Correctly, whatever I said, you began to imagine. कितें हांवें सांगलें त्या प्रमाणेच तुमी कल्पना केलें Purposely, I said red color dots. त्या हांवें जाय जाय पसत सांगलें रेड कलरचे डॉट म्हणून Purposely, I said yellow color belt. म्हाका कळीत आसून तूं हांवें सांगलें येलो कलरचे बेल्ट म्हणून Because when your eyes are closed, whatever I gave you the word, you began to imagine. कित्याक कितें जाल्यार तुमचे दोळे बंद केले कितें हांवें सांगलें त्या प्रमाणे तुमी कल्पना केलें That means for sure there is no problem for you in imagining things. तातूंत आमकां कळीत जाता की तुमच्या कल्पना करच्या शक्तीर कांय समस्या नात म्हणून So if this word is telling you by the wounds of Jesus I am healed, पूण हे उतारी येता सांगता जेजूच्या गायांनी हांव गूण जाला म्हणून is there a problem for me to change my imagination that I am healed? म्हाका म्हणजे चिंता बदलूंक या कल्पना बदलूंक कांय समस्या आसात कितें Now can I say, but I am sick? No, how can I imagine I am healed? आतां हांव काले म्हणटा हांव पिडेस्त न्ही हांवें कशें बदलूचे चिंताबू Are you following? आतां तुमकां समजता So God has given us that ability to imagine, देवान ती आमकां सकत दिल्या आमचे कल्पना बदलूंक and nobody can deny that. कोणी ते नाकारूंक जायना But everybody can discover that through the word of God. पूण हे सोदून काडीचे देवाच्या उतरां मरिफात Yes or no? वय की नाही So now when the word says, by the wounds of Jesus I am healed, आतां सांगता देवाचे उतार ताच्या कांयनी तुमी गुण जाल्यात now can my imagination think that I am already healed? आतां आमकां म्हणजे इमॅजिनेशन कल्पना त्या उतरा प्रमाणे करूंक जाता की Even though in outside I see I am sick? वय बायल्यान पळो पिडेस्त आसूंक पुरो दुख Sister Oma, do you have anything to say on this? First time I've come to know that just by saying, by the wounds I'm healed, it's not going to have effect. I have to imagine, but I never used to imagine. I used to only repeat like a parrot. And I said, this verse is not meant for me. And imagination still I am sick. Yeah, And the yeah. reports. Of course. Even today, when the reports come, But even today. But what about the word is speaking to you right now? Yeah. No. I am now going to change. And I'm Thinking. very confident after hearing last 3 days so many things. Definitely I'm going to change. Praise the Lord. Really. I'm very happy about it and more confident. Huh? Pardon? No, she is taking a decision now to change her thinking according to the word of God. Yes. Yeah. Praise God. Yeah. And I'm going to be healed now completely. You are healed already. Amen. Yeah. So whatsoever we Amen. desire, we need to Yeah. believe that we have received I've it and then received it will be ours. Amen. Thank you for drawing my attention. Thank you, Thank Jesus. you very much. Hallelujah. So there is no problem in our imagination, कित्याक आमच्या कल्पना करच्यांत कांय आमकां समस्या ना but there was a problem in my thinking पूण प्रॉब्लेम काले म्हजे चिंतपाचेर because my thinking was not aligned with the word of God. कित्याक म्हजे चिंता देवाच्या उतरा प्रकार ना If my God has created me in His image and after His likeness, जर तर देवान म्हाका ताच्या सारक्या रुपाचो रचला तर He has given me the same authority what He is doing. कित्याक तसो अधिकार पदवी ताणें म्हाका दिल्या Yes or no? वय की न्ही Now, when I was talking to that person, हांव त्या व्यक्ती लागीं उलोवन आसली I asked that person, now as your family member is sick on the bed, तुजी फॅमिली समोर व्यक्ती त्या बेड्डार आसा पिडेस्त जावन what do you say? तूं कितें सांगताय By the wounds of Jesus, she is healed. हांव सांगता जेजूच्या गायनी ती बरी जाल्या Thumbs up, very good, correct. वय तुवें सांगचें समा But what about your thinking? What do you think? पूण तुज्या मनांत काले आसा चिंता कशी आसा God will heal her. तो म्हणटा देव तिका बरो करतलो म्हणून बरी करतली Are you following? बरो करतलो सॉरी So when I began to tell the word and explain the word of God according to Mark 11, 23, 24, हांवें ताका देवाच्या उतरा प्रमाणे मार्क 11:24 प्रमाणे ताका समजणी दिली now after the teaching of 10, 20 minutes, I began to speak over the phone. आतां ताच्या उपरांत 10-20 मिनटां उपरांत हांवें फोनार उलयले And now the person is saying, oh, because I never imagined that my family member is already healed. म्हाका हे कळीत नासलेले तो ऑलरेडी गूण जाला म्हणून Because in my mind, I'm waiting to see the healing. हांव मोन्या मनान राखून आसा तो केदाळा गूण जाता म्हणून Now, with your natural senses, तुज्या स्वाभावीक सेन्ससा प्रमाणे this will not make logic to you. हे एक समजना Because the natural men कित्याक स्वाभावीक मनशाक receive not the things of the Spirit of God. ताका ते आत्मीक संगत्यो समजूंक जायना काणगोंक जायनात
Why? कित्याक? Because they are foolishness unto them. ताका ते पिशेपण म्हणून तो पिशेपणा बरी दिसतात. To whom? To a natural man. कोणाक? स्वाभाविक मनशाक. A natural man who is walked by their senses, कित्याक म्हळ्यार स्वाभाविक मनीस ताच्या इंद्रियांत जियेता. who believes in the sin, तो कितें दोळ्याक दिसता ताचेर पाती येता. finding logic and reasons in everything. तो हरी एक लॉजिक या ताका हरी एका कारणां दिता. Like we also were doing like this or still doing. आता आमी तस बरी करता तस रितीन Still we are doing like this या आमी as a आता natural man. वय आमी स्वाभाविक मनशा बरी करता. That we are thinking, I'm going to get healed first and then I'm going to believe. हांव कितें त्याचं स्वाभाविक मनशार पयले गुण जावन दी मागीर हांव पाती येता. Where the imagination is not yet changed. कित्याक म्हजी कल्पना आनीक बदलो ना. So this person told me, त्या व्यक्तीन म्हजे लागीं सांगलें, sister, in my thinking, I never thought that she's already healed. म्हज्या चिंतपांत हांवें चिंतून हाडले ऑलरेडी ती बरी जाल्या. I was saying, हांवें खाली सांगतालो, but I never thought. हांवें चिंतूना. But now you draw my attention to that word. आतां तुवें म्हाका उतरा वरवीं म्हजे चिंता बदलिलें. I said, it is the Lord हे is the सोम्याचें Lord. काम. who's teaching you, तो तुका शिकोवन आसा. revealing the truth to you, तुका ते उगडापे करनाचा सत. so that you can overcome this and have the victory by the power of the Holy Spirit. कित्याक हेच्या वयर पवित्र म्हणजे सत्तेन तुवें भायर येवन जैते वचून जावं. Hallelujah. हालेलुया. And this person said, I was thinking that my family member is still sick. हांव चिंतालो म्हज्या चिंतमांत म्हजी घरची आनीक पिडेस्त आसा म्हणून. Imagining that person is on the bed. हांव तितलेच न्ही कल्पना करतलो ती बेड्डार न्हिदून आसा. Now you must be wondering, तुमकां अजाप जावं पुरो. that you must be thinking, तुमी चिंतूंक पुरो. how can me, sister, say, how can sister can say हांव कशें ही सांगून आसा. that when somebody is on the deathbed, कोणी एकलो मरणाच्या तणीर आसा. how can you imagine that person is moving around? Don't you understand the situation? हांवें कशें ते चिंचे या कल्पना करचे तो व्यक्ती तेणें वचून आसा म्हणून. Possible? साध्य आसा. If somebody is fighting कोणी in एक the hospital and about to die, or few hours are there, few minutes are going on, हॉस्पिटलार एक मरणांत झुजून आसा मरणा जिवितामध्ये. and how can you tell that the person is already healed? तुम्ही कशे सांगतात तो जेजूच्या गायनी बरो जाला म्हणून. A person can think in this kind of thinking, right? ह्या रितीन चिंतूंक साध्य आसा वैगी. Yes, person can think when the person is operating with the natural senses. केदाळा ओ मनीस केदाळा ताच्या स्वाभाविक इंद्रियांत चलता And we will- त्या प्रमाणे चिंता. And we will see this through the word of God. केदाळा देवाच्या उतरा प्रमाणे पळया. Now, do you remember Lazarus who was dead for 4 days and was inside the tomb? तुमकां कळीत आसा की लाजारस मरून 4 दीस लागले आनी पोंडा भितर दवरले. Jesus also got the report that he is sick, that he need to go. जेजू की खबर नातली मागीर मेळ्ळी ताका. खबर पहिली मेळ्ळी तेका तो बरो ना म्हूण sick आसा म्हूण. खबर He got the news that Lazarus is sick. ताका खबर मेळ्ळी लाजारस हुशार ना म्हणून. He did not go. जाल्यार तो वचोना. Yes or no? वैगी न्ही. He got the news he is sick, but he did not go. कळीत असले जाल्यार तो वचोना. Yes or no? वैगी न्ही. She's saying something. Why? You want why first. You don't want to know what happened after that. That why has destroyed our life. Why Lord, why Lord, why Lord, why Lord. It has finished our life. But still we are behind the why. आमकां जायते न्हू वाय Hallelujah. वाय वाय म्हळ्यार सवाल आसा. Is it making sense? वैगी आतां समजता तुमकां. There are a lot of things in the Bible we should not ask why, कित्याक जायत्यो संगत्यो आसात ताका but कारण only believe what God has done. कित्याक कितें देवान केलां आमी भावार्थां सत मानीत. Hallelujah. हालेलुया. A person can think that Jesus doesn't want to go there because any reason person can think. But Jesus did not go. But after that when he goes there, Lazarus was already dead and was buried. It's been 4 days. जेजू Yes. वय जेजू कित्याक वचोना जायते जाण जायती सवाल आसूंक बरो. Now in the जाल्यार spirit, ताचे उपरांत Jesus already know that he's already dead. आत्म्यांत जेजू कळीत आसले तो ऑलरेडी. And now Jesus is telling to his disciple, let's go. आतां जेजू खाले म्हणटा सांग आतां आमी या. Let's go. आमी या. And Thomas is saying, yeah, let's go and die there. थॉमस काले म्हणटा आमी वसो मरुया म्हणटा. Because there was a fear, because they were waiting to arrest Jesus and harm Jesus. कित्याक म्हळ्यार तांकां भंय आसलें ते म्हळ्यार त्या वेळार जेजूक ते धरते आनी बंदेंत घालते. And the disciple knew about it. आनी शिसांगी खबर आसली. And when Jesus said, let us go, जेजून सांगले आमी आतां या म्हणटा ना. आता मास्टर म्हणटा या नाही. आतां मेस्त्री म्हणटा या.
So let's go and die also. आम्ही ताच्या सांगात वचून मरूया कित्याक आतां धरून धरलेले मारता न्ही जिवेशी. कित्याक ताका दर मारतात. So disciples are thinking with the natural thinking that Jesus will be arrested and we will also be going to die with him. तांणी स्वाभाविक रितीन चिंतून आसले जेजूक धरल्या उपरांत आमकांय मारतात But म्हणून what त्या is the रितीन. thinking of Jesus? पूण जेजूचे चिंता कशें आसले थिंकींग आलोचन. What is the thinking? जेजूची आलोचन कशी आसली. What did he say to his disciple? If Kitak- you would have read your Bible carefully this incident, you would be knowing. What did he say to his disciple? ताणें शिसा लागीं कितें म्हणलें. Let us go because he is sleeping. Ami- Jesus gave the answer that Lazarus is sleeping. आमी या कित्याक तो न्हिदला म्हणटा. But was he sleeping? पूण तुमी तो न्हिदला गे. The fact, was he sleeping? फॅक्ट तो न्हिदला गे. No, right? Jesus knew. पूण जेजूक कळीत आसा Because of their natural mind, कित्याक तांचे स्वाभाविक मन आसल्या वरवीं they could not understand what Jesus was doing. कित्याक तांकां कितें करता म्हणून शिसांक कळीच नातले. But as Jesus was, disciples were walking in the flesh, कित्याक ताचे शीस रक्तमासा प्रमाणे चलताले. was Jesus was also walking in the flesh? पूण जेजू रक्तमासा प्रमाणे चलतलो गे. Jesus was walking in the flesh? No. But even though he know that he is already dead and 4 days he is in the tomb, ताका जेजूक कळीत आसले तो ऑलरेडी मेला तितलेच न्ही 4 दीस जाल्ले पोंडान दवरन. what is his words? पूण ताची उतरां खाले जावन आसली जेजूची. Nidla. Jairus' do जेन्ना when Jairus' daughter when she died, पळय जायराची धूव मेल्ली. what did he say? जेजून खाले म्हणलें. But was she sleeping? न्हिदल्या गे ती. So what, Jesus was lying? तर जेजू फोट मारता गे. What is he speaking? तो काले उलोवन आसा. He's speaking faith. तो भावार्थ उलोवन आसा. What are we doing? Let But- me get healed, then I will say I am healed. आमी काले करता पहिले गुण जावन दी मागीर हांव सांगता. I want to see the change, पहिले म्हणजे बदलून दी then I'm going to believe. त्या वेळा हांव सत म्हणटा. But what are the words Jesus was speaking? पूण जेजू खंयची उतरां उलयलो Are you understanding this? ते तुमकां समजता. Is it opening the ढक्कन of your container? आता तुमचे ते Which is your mind? दांगणे उक्ते जाले की कंटेनराचे. Yes or no? Oui. So when Jesus was telling them and when they said he's sleeping, now Jesus said, because they did not understand because of the natural thinking, now Jesus is telling he's dead. It's been 4 days. कित्याक जेजून न्हिदल्या म्हणलें तांकां ते समजोना स्वाभाविक मनशाक. त्या देखून समजोचे पासून तो म्हणटा तो मेला म्हूण. Yes or no? वय की न्ही. And now when he goes to that place, आनी तो त्या जाग्याक गेलो. what happened there? थंय कितें जालें. It's a long story. What in conversation happened between Martha and Mary and Jesus and all of those things. We are not going there. We all know about it. But at last Jesus, with a loud voice, says, "Lazarus, come out." काले म्हणटा थंय वचून जेजू काले म्हणटा लाजरस भायर हे. Yes or no? वय की न्ही. Now when he says that, is he thinking he's already dead? ते सांगताना तो चिंतलो की तो मेला म्हणून. And I'm speaking to a dead body. Come on, get up. हांव तो उलोवन What आसा. is his imagination? मेल्ल्याक उठ म्हणून सांगून आसा की What is he thinking? ताचे काले इमॅजिन कल्पन काले असले चिंता भो. Lazarus, in the natural, स्वाभाविक रीतीन लाजरस he's dead been 4 days. तो मरून 4 दीस जाल्यात. But what is Jesus' imagination? पूण जेजूचे इमॅजिन कल्पन Even काले though he know that he is dead, he's calling him Lazarus, come out. तो मेल्यारी तो काले म्हणटा जेजू लाजराक Or did, भायर ये. or did he say, "Tu melolo, tu आता बाहेर ये"? जेजू म्हणटा की मेलेल्या भायर ये म्हणून. So when we speak the word of God, केदाळा आमी देवाचे उतार उलयता. it also talks about our thinking. ते आमचे आलोचन उलयता. But we can also be deceived. आमी कशे फोटोन पडल्या. We can also be deceived. आमी फोटोन पडून बरो. That we might speak the word हांवें उतरां उलयल्या and not change my thinking. पूण म्हजी चिंता बदलो ना. You want to say something? जायरसाचे दुवेक सगळे रडून everybody was crying over there bitterly. जायराची धूव मरताना हरी एकली ती रडून आसली. And Jesus said, "Why you are crying? She is only sleeping." तो जेजू काले म्हणटा तुम्ही खाल्याक रडटात आणि ती न्हिदल्या म्हणटा. आणि मनशाचे man's natural mind मनशाचे स्वाभाविक मन कितें म्हणटा now crying bitterly, आमी रडून आसा इतले. next moment laughing at Jesus. इतले रडून आसले काले जाले जेजू सांगल्या उपरांत काले म्हणटा सगळ्या
असता जेजूक हासूंक ना ती असूंक They सुरू laughed केले at वैगे Jesus, right? वैगे What is he saying? Sleeping. She's died already. तू यो खाले उलयता ही मेल्या वो म्हणटा न्हिदल्या म्हणून But before they laugh at Jesus, they were crying bitterly. वय पय जेजू सांगच्या पहिले खाले असले रडून असले वैगे And immediately thinking changed and began to laugh at Jesus. Emotion changed. ताजे काले त्याच घडये तांचे इमॅजिनेशन या चिंता बदलेले आणि काले आसूंक लागले Are you seeing this? आता समजता तुमका When our life is not controlled by the Holy Spirit, जर तर म्हणजे जीवित पवित्र आत्म्याच्या नियंत्रण ना तर definitely we are going to walk in the flesh आम्ही खंडित जाऊन रक्त मांसाच्या वंदनेपणे जियत आहोत and live as a natural man कोण तो स्वाभाविक व्यक्ती and begin to wonder, this is not happening in my life. तो सांगू कित्याक हे म्हज्या जिवितांत जायना If you want these things to happen in your life according to the word of God, कित्याक तुमच्या जिवितांत देवाचे उतराप्रमाणे जायचे तर this thinking has to align with the word of God. तुमचे चिंता केदनाय देवाचे उतरा प्रकार आसूंक जाय I cannot ask the word of God be in a way the way I think. देवाच्या उतराक हांवें सांगूंक जाता की हांव काले चिंता त्या प्रमाणे आसूंक सांगू जायना. जायना सांगूंक जाता की नाही सांगूंक जायना. I cannot tell the word of God you be in a way the way I think. हांव कितें चिंता त्या प्रमाणे कर्म आसूंक जाता उतार साद्यागी But there is only one way for me align my thinking to the word of God. एकच वाट जावन आसा म्हजे चिंता देवाचे उतरा सारखे करचे Hallelujah. हालेलुया Are you following this? आता तुमका समजता Are we understanding? आता समजता So my imagination has to align with the word of God. त्या देखून म्हजे कल्पन देवाचे उतरा प्रकाराचे घर जावन आसा If I want the promises of God which is written for me to get manifest in my life. कित्याक म्हळ्यार कितें देवाचे उतरांत खाले बरयला म्हज्या जिवितांत पळयचे जाल्यार म्हजी हर एक आलोचन कल्पना देवाचे उतरा प्रकार आसूंक आसा Did Jesus give us the promises? देवान जिजोवन आमकां बसावणी दिल्यात की Yes or no? वय की नाही Salvation he gave us and it is a whole package. आमकां सोडोवन केल्या मू आमची ते संपूर्ण एक पॅकेज जावन आसा वय गे Authority is given. अधिकार दिला Healing is given. Healing. भलायकी दिल्या Deliverance, power is given. Dunamis power is given inside of us. अधिकार दिला आमकां There are a lot of promises is given to us. हरी एक जायते बसावणी आमकां देवान दिल्या Jesus also said you will do the same thing which I did. तितलेच न्ही जिजो सांगला हांव कितें करता ते काम तुमी करतल्यात म्हणून And you shall speak and you shall receive. आणि तुम्ही काले उलया आणि तुम्ही घेया But what you speak has to align with your thinking. I mean, align your thinking with the word of God. That means what you speak. कित्याक आमी कितें उलयता ते देवाचे उतरा प्रकार आसूंक आसा So when my imagination, my thinking and my speaking both are same which is written in the word of God, केदळा म्हजे उलोवणे म्हजे चिंताब म्हजे कल्पन देवाचे उतरा प्रकार आसता then I see the change is taking place in my life. तेदळा मात म्हजे जिवितान बदलावान पळोवंक जाता And then a person comes and say, this happened in my life, before I am like this, now I am like this. तेदळा तो व्यक्ती येवन सांगता पयलीं हांव असो जावन आसलो आतां हेच्या उपरांत म्हजें जिवीत अशें जालां Then a person comes and say, the testimony of my life. तेन्ना मनीस येवन हांगा येवन साक्ष ताच्या जिविता विशीं साक्ष दिता Do we get amazed by when we listen the testimonies? तुमकां साक्ष पुरो आयकताना अजाप जाता की Yes or no? वय की नाही Don't we get, this happened? Victory came? तुम्ही बघता की हो अशें जालें म्हणून Yes or no? वय की नाही When मेरा नंबर कब आएगा? आमी चिंता म्हजे वेळ केदाळ येतलो If I am saying that to myself, when my number will come, जर तर हांव सांगता म्हजो वेळ केदाळ येतलो म्हणून ask yourself, what are you thinking? पयले इसारा तूं काले चिंतून आसाय म्हण Yesterday I gave you a homework हांवें कालच्या दिसा तुमकां एक होमवर्क दिल्ले and I asked you one thing. हांवें एक संगत तुमकां सांगली Do you remember what is that? तुमकां उडास आसा की काले सांगले म्हणून तुम्ही ही काल कोणी नातली तुम्ही काल कोणी काल आयल्या नाटली ती आयज येऊ ना दिसता. टायटस Do you remember I had told you yesterday when you are alone, तुम्ही एक सुरी असताना when nobody is around you, कोणी तुमच्या सांगाता नात take a pause and think what's going inside of you. तुमच्या मना भितर तुमच्या भितर खाले जाता म्हणून चिंतून पळया Did you do that? तुम्ही केले ते कसलो चान्स मेळू ना. Where is your better half?
आनी मागीर यू डिडंट गेट टायम टू लॉक युअर सेल्फ इन द रूम एंड टू गेट अलोन. ओके, वॉट अबाउट अदर्स? तुकाय टायम मेळू ना. आणि घरा वचून करता. Did you had bath yesterday? Did you go to the bathroom? Alone or with somebody? Did you go to the toilet? She's scratching her head. So every possible way she gave me the reasons. When you are praying tongues also your mind is there, right? Unproductive. The Bible says when you pray in tongues your mind is unproductive. कित्याक पवित्र पुस्तकांत सांगता तूं बसाच्या देण्यानी उलयतना तुज्या मनाक कांय काम आसना म्हूण. The Bible says that. पूण पवित्र पुस्तकांत आसा Your mind is free when you pray in tongues. केदाळा तूं बसाच्या देण्यान उलयतना तुजें मन खाली आसता. Again you have something to say. And the husband said when you have bath also tongues, toilet also tongues, सगळे हर एक tongues आणि चिंतूंक टाइम ना. पण आज रात्री मेळटलो तुमकां. Can you even think of that my mind is ever empty? तुम्ही चिंतात की आमचे मन A mind can be even for a second can be empty. You tell me. एक सेकंडा पासून आमचे मन खाली उरूंक शकता माइंड. No, right? हा? Now also sitting over here, there is something going on in your mind. आता तुम्ही हांगा बसून आसून पुरो जाल्यार ही मनांत काले मनी काले विचार असतात. Yes or no? वय की It's नाही? not about the action what we do outside. The mind is always कितें there. म्हळ्यार आमी भायर केलचे कार्य उरवी न्ही जाल्यार आमचे मन तेणें गुण काले मनी करनासता. Yes or no? वय की नाही? You know, you are seeing me and brother preaching, standing here and preaching, right? आमी हांगा रावून हांगा तुमकां शिकोवन दिवन आसा. तुमचे हर एकल्याचे दोळे आमचे दोगांचेरय आसा. वय तुमचे But आमचे दोगांचे दोळे कितल्या जाणांचेर आसा? Yes or no? वय की नाही? And looking at the face also we can understand what's going on. Sometimes the body language also speaks. And when you are continuously doing this, will there be a little bit of experience at least? So today you can do? Today you can do? आयच्या दिसा कालचे करतात की हा. You know, it's not a rocket science. It's not a rocket science. It just, right now sitting over here, I can think of myself. I can just take a pause and think, what am I thinking? Where is my heart on? Where is my focus? Where is my life? What am I doing? Whom I'm trusting? Am I really walking in faith? I can ask myself. And I got all the answers, whatever I said. एका काही ओडले काही सायन्स काही जायचे म्हणना आता या गडे करून असतात एक गडे दोळे दाखवून Whatever I spoke, I got all the answer. If you do that also, you'll get the answer. You know why I'm saying? I might say with my words. The topic was what yesterday? Outside action can be good. वय Yes or no? Wait. I can pretend and show everybody that I am a good preacher. I'm a very good person. I can make you all, enjoying. I can make you all whatever. If I say something here, right, very strong words, I can make you sad also. Yes or no? If I point you and say something about you, I can make her sad. Yes or no? Outside. I can do something that I can make her happy towards me and loving towards me. Possible? Yes or no? So we can do anything action outside. But what really matters is what is inside of you. आमी कितेंय आमचे बायलें कार्य मुखांतर आमी भायर दाखोवं जाता पूण त्या वेळार आमच्या मनांत कितें घडटा तें गरजेचें जावन आसा. And without knowing where my heart is standing, where my heart is stayed on, there cannot be a change in my life. आमकां कळीत नासतानाच म्हज्या काळजांत काले आसा खंयच्या जाग्यार रावता तर त्याच्या वयर आसा.
रियेक Can we have that Proverbs 4:23 again? पळे आमी प्रोव्हर्ब्स मुनियो 4:23 की आमी It's gone. Scriptures. Okay, can you read it, brother? आमच्या ते Guard your heart. गार्ड युअर हार्ट 4:23 ने Yeah, 23. आमच्यार भोव जतनायेन तुजे काळीज राख कित्याक तांतून आसात जिविताच्यो जरी हांगा जिविताच्यो जरी दिल्या Yeah, issues of life. Issues of life. जिविताचे जरी म्हळ्यार the issues of life. आमचे जिविताचे सगळे प्रॉब्लेम्स बरेपण वायटपण एनीथिंग वॉट एवर द इश्यूज ऑफ आवर लाईफ KJV tells us keep your heart with all diligence, guard your heart, भोव जतनायेन तुजे काळीज राख because out of your heart, कित्याक तांतून आसात out of it are the issues of life. तांतून आसात हरएक So I need to know समस्या. what is the state of my heart, what is the condition of my heart. I need to know. म्हाका कळीत जाय जे म्हज्या काळजाचे काय म्हणटात There's issues. इशू समस्या कितें जिविताचे म्हणजे जरी वय जिविताचे जरी दिल्या म्हणजे द इश्यूज ऑफ माय लाईफ म्हणजे काळजाचे इश्यूज म्हणजे म्हणजे काळजाची परिस्थिती आत्रेगी, परिस्थिती, परिस्थिती परिस्थिती, वॉट तुझ्या कितें? जिविताचे कसले परिस्थिती कितेंय तुझ्या जिविताचे तुझे कार्य जे घडून येता इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम युअर हार्ट. कित्याक आमच्या जिवितांत खाले पुरा घडून येता त्याचे मूळ काही आमच्या काळजातावन येवचे जावन आसात. येस और नो? वय की नाही? नाउ द रिझन वी रीच टू द इमॅजिनेशन टॉपिक कित्याक आमी कल्पनाच्या त्या शिकोवण्या गेल्या म्हणल्यार and I'm also thinking Lord why did I went into imagination topic? आमी चिंतूंक पडले समया कित्याक हांव त्या टॉपिका वयर गेली म्हणून Because I remember when we took this scripture त्या वेळा हांवें उतार काडले I said two things that I said somebody I love you, I said somebody I hate you. हांवें दोन संगत्यो सांगले हांव तुजो मोग करता हांव तुजो द्वेष करता So when I gave the words to that person, त्या वेळा हांवें ते उतार ताका दिले he began to operate in the law of imagination. ताणें काले गेले ताचे मनांत कल्पना करूंक सुरू केले. So now you understand why did we end up into imagination? त्या देखून तो कळीत जालें की कित्याक Because the word is given once, कित्याक एक पटी उतार दिल्ले but the imagination is continuing. पूण कल्पना काले जाले Which is your thinking is continuing. म्हळ्यार ताचो अर्थ ताची चिंता आपूण निरंतर असले. And let's say when you are thinking on the wrong thinking, त्याच प्रमाणे म्हणजे चिंता आपूण सूख चिंता बसल्या तर all the issues of your life is starting from your heart. हर एक समस्या तुझ्या काळजात जावन येवंक Yes सुरू or no? जातात. वय की नाही? Now you understand why the issues are starting from your heart? कित्याक आता कळीत जालें की आमच्या काळजात जावन हर एक समस्या सुरू आराम जातात म्हणून. When somebody gave me the word, केदाळा कोणे तुका एक उतार दिले so from where it starts? खंय जावन सुरू जाता When I receive the word, केदाळा हांव ते उतार स्वीकार करता and the words are the seeds. कित्याक उतरां जावन आसा एक बियो. Yes or no? वय की नाही? देवाचे उतर जावन आसा seed. देवाचे उतार एक बी जावन The आसा. word of God is a seed. कित्याक देवाचे उतार बी जावन आसा. Whatever you speak is a seed. कित्याक तू काले उलयता हे एक बी जावन So when आसा. I gave a seed to somebody that I hate you, जर तर हांव एक बी दिता द्वेषाची he received that seed or she received that seed, आणि ती बी तो स्वीकार करता began to imagine, आणि ते कल्पना करता began to store in the heart. आणि तितलेच न्ही काळजान दवरता. And now that person is saying, even I hate you because you said that to me. कित्याक तुवें सांगले त्या देखून तोय म्हणटा हांव Possible? तुजो द्वेष करता. सादी आसा गी? Possible, yes or no? सादी If आसा I- गी? Now, let's say we are not in the word. पळय चिंती हांव उतरांत ना And I come and tell you, I hate you. हांव सॉरी I come and tell you, I hate you. हांव तुजे लागीं येवन सांगता हांव तुजो द्वेष करता. You are not in the word, okay? तू देवाच्या उतरांत नाही What you will say to me? तर तू कितें म्हणटा ही का पाटी मोग करता. If you hate me, I also hate you. तू द्वेष करता हांवूय द्वेष करता. If the word of God is not in your heart, can you love me? जर तर तुज्या काळजांत देवाचे उतार ना जाल्यार मोग करूंक जाता. But you can love me. तू मोग करशी. Even though you are not in the word, you can love me. तू देवाचे उतार ना जाल्यार मोग करशी. When I will say, I love you. केदाळा करशी हांव केदाळाचो मोग करता म्हणून सांगतना Yes or तेला no? वय की नाही? The Bible tells us in the book of Luke, पवित्र पुस्तकात सांगता लोकाच्या अध्यायांत even when you are an evil, तू वाईट जावन आसतना you know to give a good things to your children. जर तर वाईट जावन आसतना आमी जाणाव आमच्या भुरग्यांक बऱ्यो Because वस्तू they are your दिवंक children. आमी भुरगीं
because they are the children. ते कित्याक ती भुरगीं जावन आसात. So even I'm an evil person, हांव वायट जावंक पुरो, I'll give good things to my children. हांव बरे वस्तू भुरग्यांक दिता. It is said in a different context, but I want to put this over here. ओके, ते दुसऱ्या विशयान सांगले, पूण हांव आतां ह्या विशयाक लागू करता. That if I say I love you, easy for you to love me. कित्याक हांव तुजो मोग करता सांगतना ते तुका मोग करूंक सुलाभ. If I say I hate you, you will also can say that I hate you too. हांव कितें हेट यू म्हणटा, हांव तुजो द्वेष करता म्हणटा, तूं काल म्हणटाय तू द्वेष करता म्हणटाय. Yes or no? वय की नाही? Now, but our thinking will be in what you call that. But this kind of incident will impact my thinking. कितें इन्सिडेंट या कितें जाल्ले म्हज्या चिंतपाचेर दबाव घालूंक शकता. Yes or no? वय की नाही? So this negative thinking, when somebody do something to me wrong, कोण ही नकारात्मक चिंता कोणे म्हजे विरुद्ध काले वायट केला, I will begin to store in my heart. केदाळा ही पुरा म्हज्या काळजांत हांव दवरता. And now with the scripture we see आतां आमी उतार पळयतना that all the issues of my life कित्याक हर एक समस्ये starts from my heart. कित्याक म्हज्या काळजांत हांव येतात. That is why the word says, guard your heart. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा जतनायेन काळीज राख. The word says, guard your heart. देव उतार सांगता तुझ्या काळजाची राखण कर. And who will guard your heart? कोण तुझ्या काळजाची राखण करता? You yourself. तुवें सुवेस्त करीचे. Are you following? आता समजता? Because all the issues starts from our heart. कित्याक हर एक काळजांत हांव सुरू जावचे जावन आसा. Like we have taken the example, somebody will come and give you one time word. हांव तुका एग्जाम्पल उदाहरण दिलें, एक लायनी हांव तुका एक पटी उतार दिवंक पुरो. You are storing in your heart. तुवें ते तुझ्या काळजांत दवरलाय. And now you are beginning to think on that again and again. आता केदाळा त्या विशयान परत परत चिंतूंक सुरू करताय. And your heart is turning into bitter and bitter and bitter and bitter. आता काले जालें ते उतार काणगोन चिंतून चिंतून तुझ्या काळजांत कोटसान येवंक सुरू जाली. Angry, 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 angry. आनी राग 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 येवंक सुरू जालो. Yes or no? वय की नाही? From where it started? पूण खंय जावन ते सुरू जालें? Where it started? From your केदाळा खंय? Yes or no? Let's go to Matthew 12:34. Brother, you read it if you found in Konkani. Matthew 12. 34. हत्त 12:34. this one no हत्त Yeah, अग्ग्याच्या okay, पिला okay. no yeah right no Yeah. हत्त अग्ग्याच्या 12:34 yeah. 12:34. हत्त अग्ग्याच्या पिलानो तुम्ही कोटे म्हणतस बरे कशे उलयतल्यात काळजांत बरोवन आसा तेच न्ही वे मोनीस तोंडान उसारता. Did you hear that? Okay. O generation of vipers, Anga how bari- can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Hallelujah. हालेलुया. Now, what do we see that? O generation of vipers, it's a very high statement what Jesus said. पण हांगा बरयला हत्त अग्ग्याच्या पिलानो म्हणून बरयला. How can you? Now, vipers is what? What does the viper has? काले करता? Venom. अग्ग्यो. Poison, venom. Weak nahi, wish. वीक. Understanding? O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. तुम्ही Now, कोटे म्हणतस बरे कशे उलयतल्यात काळजांत बरोवन आसा तेच न्ही वे मनीस तोंडांत उसारता. now is it getting clearer and clearer for us that out of the heart all the issues are starting of our life? आता तुमकां कळीत जालें की आमच्या काळजांत काले आसा तेच भायर येता वय की. That's bahir eta. Yes or no? Vaigi. No matter how much you control, but the more pressure will come, what you have stored will come out. Hallelujah. Now it is becoming more and more clear to us through the scriptures that how much we need to guard our heart. आता आमकां कळीत जाता कशे देवाच्या उतरां मारिफात खंयच्या रितीन आमी आमचे काळीज राखून उरचें म्हूण. We are thinking if little bit of something happened, okay, let's say in a day something happened. आता चिंतया काले की एक समज जाले Okay. एक विषय. Now let's say you shared this to somebody, ए तुम्ही कोणाक वचून एक शेअर केले for one person. व एका व्यक्तीक You are thinking it's okay. तेळा तुवें सांगलें ओके आसूं दी. After some time you are getting urged to share it with somebody else also. आणि ताच्या उपरांत काय जालें अनेकल्याक वचून तुम्ही शेअर केलें. Now you begin to tell to everybody. आता काले गेलें
असल्या सगळ्यांक सांगून सुरू Now, केलं. what would be the reason that you keep on telling everybody about this? आता किती कारण किती तुम्ही असल्यांक पुरा सांगूंक सुरू केले किती कारण You are hurt. कित्याक तुका दूख बगला You have considered. तुवें ते खाण गेले You have considered I am hurt. I'm pain. म्हाका ते दूख आसा पेन आसा खाण गेले तुवें And now you have received that poison in your heart called bitterness. ते जाणात आतां तुवें खाले गेले ते बिटरनेस या कोर्सान म्हणले ते वीक तुवें खाण गेले भितर And outside you are putting, no, it's okay, but still I'm saying, how can that person do? You are making it very polite way that you are not hurt. बायल्यान तूं दाखयता दुखे नाटल्या बरी हा ते कशें वळीसोड ना म्हणून पूण भितरल्यान Out of the abundance of your heart, your mouth speaks. कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजांत कितें बरोवन आसा तेच तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता Are you understanding this? हे तुमकां समजता Are you understanding this? समजता. And we need to understand because all the issues starts only from our heart. कित्याक म्हळ्यार हर एक समस्या आमच्या काळजांत उब जातात So the Bible says to us, guard your heart. त्या देखून तुजी काळजाची जतनायेन राखण कर म्हणटा Above all things, guard your heart. ताका भोव जतनायेन तुजी काळजाची राखण कर म्हणटा Be careful what are the words you are speaking. त्या देखून कितें उलयताय जागृत राव Be careful what are the words you are hearing. त्या देखून कितें आयकताय ताच्या विशीं जागृत कर Be careful what are the things are you watching. कितें तूं पळयताय ताच्या विशयान तू जागृत कर Because whatever you see, कित्याक कितें पळयताय whatever you speak, कितें तू उलयताय whatever you listen, कितें तू आयकताय everything is going in that abundance. कित्याक ते पुरा ते भितर भांडारान सगळे भितर वेता. या भंडारांत येवन बरत रावता Are you understanding? आता समजता And you are thinking all good from outside. तुम्ही Don't बाय- know the virus has already been inside, बायल्यान कशें बरें दिसता पूण भितरल्यान काले भरला व्हायरस which is eating us inside. ते कितें घेता आमकां खावन आसा Are you understanding? आता समजता If a person is getting a fever, जर एका व्यक्तीक ताप आसा म्हणजे दिया what tablet he will take? तो खंयचे वखदां काण घेता Paracetamol. पॅरासिटामॉल वय गे 1 day fever, एक दीस ताप आयलो fever is showing outside. ताप काही बायलान कळी जाता पुरा गरम झाला. पुरा आंग उण आसता Okay? वय गे You are taking paracetamol. तुम्ही काय करतात पॅरासिटामॉल काण घेतात 1 day finish, एक दीस जालो still there is पुरो जाल्यार ही आसा paracetamol. परते तेच टॅबलेट काण गेले And days pass, अशे दीस गेले fever is not going. पूण ताप असो ना Now what comes to your mind? ते जाल्यार तुमच्या मनांत काल येता Something, infection is there in your body. कित्याक इन्फेक्शन आसा जे म्हज्या कुडीन If you don't have infection in your body, the fever will not come. जर तर इन्फेक्शन नाटले तर म्हज्या कुडीन तर ताप येता Yes or नासलो no? वय की नाही If it is just 1 day ka fever, it will finish in 1 or 2 days. नाजाल्यार असो नॉर्मल ताप जाल्यार एक दोन दिसा Max to रावता max 3 days. चड म्हळ्यार 3 दीस Now, when it goes more than 3 days, are you a nurse, sister? तर 3 दिसाचे की ताप चड गेल्यार Some infection is there inside your body, right? वय That's why the fever is not going. काले की समस्या प्रॉब्लेम आसा म्हज्या ब्लडान And if you are irresponsible or laparwahi, irresponsible, तुम्ही ते बारे नेग्लेक्ट केले not रेस्पॉन्स taking serious, सिरियस ते काणगो ना continue, you can take 1 month Panadol, I mean that paracetamol, एक महिना म्हणसर खाली पॅरासिटामॉल तर काणगो आसात or you will take that antibiotic आणि तितलेच नाही अँटीबायोटीक or some the dot for that to kill that infection. आणि काले डॉट काले काणगो आसा You will make a test, right? तुवें टेस्ट केले You will find out what is the reason. कित्याक And surely if it is more than 3-4 days fever is coming, something will be there in your blood. कित्याक 3 दिसा चड ताप गेल्यार आमकां कळीच आसा And ब्लडार according, now काले I need to go very specific way problem because asa. the terms, one sister is understanding whatever I'm saying. कितें सांगता तिका समजता कित्याक ती So I नर्सिंग have to फिल्डार be आसा now, because I am not a nurse or I'm not a doctor. I can just give you an example of that in a simple way to understand. But now I have a master to listen carefully. No, just joking. Praise God. Okay, so if it is more than 3-4 days, that means something has happened, ताचो अर्थ 2-3 दिसाक चड Which ताप आसल्यार कालेगी जाला म्हणून which अर्थ will not go by this paracetamol. तो ताप त्या पॅरासिटामॉल जावन So वचना you have to take that antidote for that virus or whatever infection you have in your body. कितें प्रॉब्लेम जाला ताका अँटीडॉट अँटीबायोटीक हाण घेजेस Yes or no? वय की नाही If we are having that infection in a heart of bitterness, all kind of evil things inside of us, तसेच आमच्या काळजा भितर कोटसान वायट जर असल्यार it will not go by our outside good action. तुझे भायर बऱ्यो करून केल्ल्या वरवीं ते भायर वचनात No matter how
much fakely you do a good action like a paracetamol, तुवें भावार्थांत केलें बरें बायल्यान कामां केल्यार and if you don't take an antidote in your body, जर तर तुम्ही अँटीबायोटिक तुम्ही काणगिनात which is the word of God, ते जावन आसा देवाचे उतार. sister, which one is easy, to take the paracetamol or to take that antidote? Which one is painful and which one is not painful? खंयचे सुलभ टॅबलेट काडूंक या तोपोवंक? Painful खंयचे? पेन खंयचे दूख? That antidote, whatever you get, right? Antidote. That's why the word of God will also pain for you. त्या देखून देवाचे उतार अँटीबायोटिक बरी काम करता. ते दूख This is the antidote for all the virus which is there in my heart. कित्याक हे जावन आसा अँटीडोट जावन आसा ते व्हायरस That वयर will be काम painful to करूंक. you. ते खंडीत जावन तुमकां दूख येता. Like yesterday I said, you need to take a decision, and when you take a decision to live your life according to the word of God, in the beginning it will pain for you. कित्याक म्हळ्यार केदाळा तूं निर्धार घेताय देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक खंडीत जावन पयल्यान तुका ते दूख येतलेत. I was wondering whether you will finish telling this long statement or no. No. Praise God, the Lord is completely taking control. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Some they don't understand what I'm saying to you. No, so Hallelujah. understand. Now, are you following this? आता तुमकां समजता? So I need that antidote, which is the word of God, which is not the paracetamol, which is not painful. This antidote will pain to me, for that word to clear inside of me and work as an antidote for that virus called bitterness, hurt, and all the evil things I have stored in my heart, where nobody know outside. Outside it looks like normal fever, but inside there is all virus. आमचे मजे भितर असलेले ते काले म्हणटा तो कोर्सान नाबॉक्साणे या खंयचेय आसूंक पुरो ताका देवाचे उतार एक अँटीडोट बरी काम करता. केदाळा ये आमी काण घेता ते दाळा मात्र त्या समस्या जावन म्हाका भायर येवंक जाता. Now question to you, sister, okay? आता तुका If a सवाल person is already came to know that there is a virus in his body, the longer he delays, what will happen? जर तर एका व्यक्तीच्या भितर व्हायरस आसा तर तो आनीक चड वेळ रावास जाल्यार कितें जाता? Worse जाता. आनीक पाड Still जाता. he does not take an action on that, then what will happen? जाल्यार परत तो एक्शन कांय काण घेना जाल्यार Antidote घेना जाल्यार? आनीक तो Are you scared to say the word? एडमिट ती म्हणटा एडमिट जाता. वसना, admit खंय? वसत वसोंक ना. जायना वसोंकूच वसना जायना न्ही, वसूंकूच सोदिना. वसोंकूच तू जायना ताका. ताका आतां कळीत जालें म्हज्या भितर वायरस आसा म्हूण तो वसूंकूय सोदिना. What will be the end? कितें जाता निमाणे? आ Nurse is not saying anything. Heart? हार्ट बरें आसा म्हणटा ती. If there is a blood infection, some virus in the body, what will happen to a person? ओके कोरोना व्हायरस आसा म्हणजे दिया. That word I want. Doesn't take any treatment. Delay. 1 month, 2 month, 3 month delay. Then what will happen? Come finally to the name, no? Come finally to the word. Are you following? If the person does not take any antidote or any medicine which can kill that virus, what will be the end? जर तर एका व्यक्तीक समस्या आसात ताचे भितर व्हायरस आसा तर तो अँटीडोट खाण घेना जाल्यार ताचे निमाणी गत कितें जातली? Maran. Yes or no? Somehow that person is not taking only. In the same way, if I do not work on the issues of my heart, if there is all kinds of bitterness, and do not allow this antidote to work in me and cleanse me and work as an antidote in my life, in my heart, the end is death. जर तर म्हज्या भितर येले बरो व्हायरस ना बोक्साणे आसूं बरो कोटसान आसूं बरो जर हांव देवाचे उतराचे अँटीडोट दिना जाल्यार हांव ताका खाल्यार जाता म्हजें एंड कितें जातलें निमाणें? So when you are not taking any antidote in your body and living in that bitterness, which law are you have activated in your life? जर तर हांव ते अँटीडोट दिना देवाचे उतराचे म्हजे भितर कोटसान हांवें दवरला तेला खंयच्या नियमा वयर हांव चलोवन आसा? See how quickly through the word of God, quickly we got the word. But in the worldly system we are waiting. देवाच्या This is how our mind is programmed according to the world system.
त्या रीतीने आमचे मौन सेट झाला या संसाराच्या नियमाप्रमाणे. Are you understanding how the word is working now in our life? कशे तुमका कळीत झाले की या देवाचे उतार आमच्या जीवितार काम If करता I do म्हणून not operate in the law of the spirit of life in Christ Jesus, by default I am in the other law, which is the law of sin and death. जर तर हांव आत्म्याते जिवीत जेजू क्रिस्ताते त्या नियमा वयर वसना जाल्यार अनेक नियम म्हजे वयर अधिकार जाले ते जावन आसा पातकाचे आणि मरणाचे नियम. That is what we learned, right? Previous teaching. तुम्ही पहिल्याच्या शिकवण्यात तुम्ही शिकल्यात वैगी That there are two laws. तरी दोन नियम आसात Yes or no? वैगी न्ही. The two laws. ते दोन If नियम I'm- आस If I am not in the law of the spirit of life, म्हणजे the spirit of life in Christ Jesus, जर तर हांव आत्म्यान जिवीत दिवच्या आत्म्याच्या जिवितांत ना तर I am in the other law, हांव अनेका नियमांत आसा which is the law of sin and death. ते जावन आसा पातकाचे आणि मरणाचे. So do I have a choice now? त्यात That कोण I don't want the spirit of life in Christ Jesus and I am staying idle. Do I have a choice? तर हांवें म्हाका विसवण करूंक आसा की ना. I can be in God's law. हांवें एकत देवाच्या नियमांत आसा जे I can be in the law of the sin and death. ना जाल्यार मरण आणि पातकाच्या नियमांत आसा जे. Are you following? आता समजता. So if my heart remains in the bitterness जर तर म्हज्या काळजांत आनी की कोटसान आसा तर and my life, all the issues of my life is starting from my heart. कित्याक म्हज्या काळजांत हरी एक समस्या उब जातात. Samasya, solution nahi, samasya starts from your heart. समस्या जाता उब जातात. Why is that? When you are hurt because of somebody, कित्याक कोणी तुका दुखयल्या वरवीं when you hurt somebody else, आणि तितलेच न्ही तुवें हेरांक दुखयल्या वरवीं somebody became problem to you. ते जाल्यार काल जाता तो म्हाका म्हज्या समस्या कारण जाता. When you became problem to somebody, ते जाल्यार तूं अनेकल्या कारण जाताय. when somebody needs to forgive you, ते जाल्यार एकलो तुका बक्षिता. or maybe when you need to forgive somebody, जर तू यू नीड टू you need to forgive somebody. तुवें गरज आसा हेरांक बक्षूंक. In every ways, आणि हरी एक रितीन there is a issue in the heart now. कित्याक हरी एक इश्यू तुज्या काळजा भितर आसा. Are you following? आता समजता. I have only one way एकच विषयी to be saved. तू To be saved. सेव्ड To be saved. Salvar जाऊं. तुका सलवार रक्षण जायचे जाल्यार You have only one way to be saved. तुका एक तुझे जिवीत रक्षण जाय जाल्यार एकच वाट आसा. To remain operating in the law of the spirit of life in Christ Jesus. तू एकच वाट जावन आसा तुवें आत्म्याचे जिवीत जेजू क्रिस्ता ते जियेल्या वरवीं. And that is completely free. ते जिवीत जावन आसा एकदम धर्मात फ्री. Which I received by the finished work of Jesus. कित्याक ते जेजू क्रिस्तान कितें केला ताच्या संपदल्या कामा वरवीं ते हांवें घेतला. And you know what? ते कितें कळीत आसा That's the gospel. ते जावन आसा बरी खबर Shubh Vartaman. शुभ वर्तमान. Which is not my work. कित्याक ते म्हजें काम न्ही. It is the work of Jesus. ते काम जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें. That is why I should never see what I am doing, how I need to live. त्या देखून आई I should not see that how I need to behave, what I need to do, how I need to speak, how I need to treat. No, no. It's not about you, it's about Jesus. त्या देखून हांव कशें जिये जे हांवें काले करी जे ताचे वयर वंदून ना म्हजें फोकस खंय आसा जे जेजूचेर. So when your focus is on Jesus, के जाल्यार तुजे दीस जेजूचेर आसता. by default you are operating in the law of the spirit of life in Christ के Jesus. जाल्यार तुका कळीत नासतनाच तूं आत्म्याचें जिवीत जेजू क्रिस्ताचें त्या नियमार चलोवन वताय. And that is why it is called alaukik. त्या देखून ताका समजे सुपर नॅचरल Supernatural. अलौकिक. Are you following? आता तुमकां So समजता. nothing you do by your own ability. त्या देखून तुमच्या स्वप्रयत्न करचे नाही ते. You take only one decision to believe what Jesus did on the cross. खाली तुमचे एकच काम जेजून कितें केला कुर्सा ते बिलीव सत म्हणचे. Yesterday also I said there is only one gospel, ते हांवें तुमकां काल सांगलें ते एकच एक बरी खबर which is आसा. of our Lord Jesus Christ. ती जावन आसा जेजू क्रिस्ता विशयांत. And it is his finished work, what he did on the cross. कितें ताणें कुर्सार कितें संपयला त्याच्या विशयान जावन आसा. There is no other way. दुसरी वाट ना. As I said yesterday also, हांवें काल सांगलें I'm only standing here because of Christ. कित्याक हांव ह्या जाग्यार आसा जेजू क्रिस्ता मरिफात If you मात्र. go to see, there are a lot of things we have in our mind, right? I Lot follow- of desires, पळोवंक गेल्यार आमच्या मनांत जायती आशा आसात जायत्यो संगत्यो आसात. lot of things we want that things to happen in our life. कित्याक जायत्यो संगत्यो आमच्या जिवितांत जायचे म्हूण आमी आशेत हांव. जाल्ले जाय आमकां. जाल्ले जायचे म्हूण आशेत हांव. Yes or no? वय की नाही. Is there anybody sitting over here, whether it happened, whether it doesn't happen, I don't care. I'm here for the Lord, and Lord, I want to grow in your fellowship. कोणी मनी असली व्यक्ती आसा ती जावं ना या जायना आसो न्ही म्हाका ते पडोन असो ना म्हाका जाय तुजो सांगात तुजो एकवट म्हूण सांगची कोणी मनी आसात की.
सवाल असाच की You came for that purpose only. And I believe you have received that also. Praise Praise the Lord. So there has to be only one motive of our life. एकच आमचो उद्देश जिवितांत What I understood through the word of God, म्हाका समजले देवाच्या उतरांत to take my cross, म्हजे कुरीस हांवें घेवंक आसा walk behind Jesus. आनी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक आसा. And when I say walk behind Jesus, ते वेळा हांव जेजूच्या फाटल्यान वता. it's not that you outside you are trying to do good things, त्या देखून भायल्यान बरी कामां करच्या त्याच्या विशयान न्ही. that you become the doer of the word of God, के जाल्यार तूं देवाचे उतार कितें सांगता ते करताय. not by your ability, तेस तुज्या शक्तीनी न्ही, but by the ability of Holy Spirit. त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन करताय तेन्ना. Hallelujah. हालेलुया. But if I don't guard my heart and don't see what are the issues of my heart, जर तर म्हजी काळजाची राखण करूना कितें काळजाची समस्या म्हणून हांव पळयना तर I won't be able to walk this path, म्हज्या ताच्या वाटेन म्हाका जिवंक जायना. because I might reach to a place कित्याक एका जाग्याक हांव पावाचे तर and then I'm wondering why things are not happening. I moved so many years ahead. इतले वर्स जाल्यार हांव कित्याक मुखार वचना म्हणून हांव वचना हांव. Are you following? आतां समजता. Now let's see what are the issues and what is happening in our heart. Can we go to Mark 7, पळया 21? आमी काळजांत खाल्या बरो इशू समस्या आसा आतां आमी पळया. Mark 7, मार्क 7 21. 7:1 7, 21th verse. 21 Yeah. भितरतावन म्हणजे मनशाच्या काळजातावन भायर सरता ते ये. कितें तें आयकात आं? काल जातावन कितें भायर येवंक शकता. आमी what do we say? That my heart is meant to love. But it depends what is stored in your heart. And what will be stored in your heart? Whatever you receive from outside, whether it is good or bad, that will be stored inside of you. Because heart is a bandar. Bandar is what? बंडर समा बंडर. Understanding, no? So your heart is a place which is we also call a bandar. In that you can store things, whether it is good, whether it is bad. Now what are the things can be there in my heart? ते जावन आसा हे कितें तें? पळया आमच्या काळजा भितर खाल्या बरो आसा पळय. ये खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतिक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, खापाटीपण, बास्कळपण, मोसोरो, निंदा, गर्व आणि पिशेपण. आसा? ही सर्व वाईट मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आणि ती मनशाक मेळयतात. आसा गी असल्यो वस्तू? असल्यो वस्तू आमच्या भितर आसा ती भंडारांत. Do we have these things? Shall we have in English, please, the scripture? Mark 7, 21. Mark 7:21. I want you to read it again also. मार्क 7 21. आवाज येगे भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजातावन भायर सरतात ते ये. खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतिक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, खापाटीपण, बास्कळपण, मोसोरो, निंदा, गर्व आणि पिशेपण. ही सर्व वायटा मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आणि ती मनशाक मेळयतात. Okay, can you put it in AMP, please? For from within, that is out of the hearts of the men come base and wicked thoughts. Do we have a wicked thought? आमकां वायट चिंता येता आसा? Wicked thought do we have? आमकां येता विकेट वायट चिंता पो. Sexual immorality, सेक्शुअल खालीला इमॉलिटी, व्यभिचार, पोजडेपण या प्रद्वार, कसली चिंतना येता गाय आमच्या काळजान? अनैतिक संबंध, वाईट मेली प्रद्वाराचे चिंतना येता गी आमच्या काळजान? मेली- As today morning also we learned on that. Yes or no? Every individual, I do not want your answer. I want all of you to look at the scripture and ask your own self. I'm asking also myself.
whether I'm having these things in my heart. Now this is all for you. You don't open your mouth, but ask yourself, do I have this? Because more than you, nobody would know whether you have it or no. Only you can say whether you have these things or no in your heart. Hallelujah. हालेलुया संगती पुरा तुम्ही सांगितले म्हणून गरज ना हे पुरा वाचताना तुमच्या भितर असा आता की म्हणून तुमकाच तुम्ही विचारा. So it says wicked thoughts, sexual immorality, stealing, सॉरी murder. कुणी So you must be saying murder. How तुम्ही- can I am not doing any murder? तुम्ही सांगू पुरो जीवशी मारचे आम्ही कोणाकी जीवशी मारो ना मग तुम्ही Do, सांगू पुरो do you hate your brother? तू तुझ्या भावासो द्वेष करताय So you have committed a murder. जर तर According to Jesus' law, you are a murderer. तुझो भावासो द्वेष करता जाल्यार जेजूच्या उतराप्रमाणे तू एक गुन्हेगार Yes or no? होय की नाही. Now when you see the murder, no, I have not murdered anybody. उतार पळयताना तू सांगची ना 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 हांवें कोणाकी जीवशी मारू ना म्हणून. But did you ever got angry with your neighbor? जर तर तुझ्या सांगात्याक ते रागार जालाय Did you get angry with your husband? तुझ्या घोवा वयर तू रागार जालाय Did you got angry with your wife? तुझ्या बाईले ते तू रागार जालाय Did you got ever angry with your children? तुझ्या भुरग्या ते तू रागार जालाय Did you got angry with your in-laws? तुझ्या कुटुंबाच्या सांगात्या कुटुंबदारामध्ये तू रागार जालाय Did you got angry with your shazari? Now Tu- actual shazari who stay next to your house? तुझ्या नेबर शेजाऱ्या ते तू रागार जालाय Who's putting all the garbage in your compound? बेजे तुझ्या कंपाउंडार उठिल्या And then you take it and you put it back. तू एकाले परत उकलो न्हू And when she sees, she also put it back. तिने गेले 1 month process is going on. You put, I put, you also throw, I throw, you throw, I throw. एका महिन्यार रेस्ट जावन सा पूण नारळ पडल्यार And now you are angry with her. त्याला तुमका राग येता Ragyana, where is your house? I will do that for you. And I will see whether you get angry or no. सिस्टर तर नारळ पडल्यार नाल पडतात मंगलोरान. ओके, शेजाऱ्याचे माडाचे नाल तुमच्या घरार पडून नळे फुटले. Now what happened to you? काले It's जाता okay, I will fix. शेजाऱ्याचं माड नाही. नाल ओरूनही दी शेजाऱ्याक आणि तू you fix. No angry. Does this happen? जाता कितें अशें नारळ पडल्यार नाल पयली माड पयली कातर नाल्या पोलीस हाडटा. नारळ भितर पयले मागीर माड खातर नाल्या नळे घाल. नाल्यार नळे घाल दी म्हाका. Don't you get angry when these things are happening? व येशे पर जाताना राग येता की ना. How many times we go to our room and close the door and pray on it? येशे पुरा करन आमी कितले पटी आमचे दार बंद करन आमी मागणे करन आसा. You don't close the door and pray. You open the window and you fight. तू एक दार बंद करीचे म्हण ना खाली जनाल उक्ते करन तुवें झुजाचे. Yes or no? होय की नाही. And get angry. आणि रागार जावन Because वो माड तुझ्या लेफ्ट साइड रावता त्या शेजाऱ्याचो. कित्याक तो माड जावन आसा तुज्या लेफ्ट सायडीन आसा त्या सांजेर तू राईट साइडीन शेजाऱ्यांगेर वचून सगळे गॉसिप सांगताय. संजेर वचून या घरा वचून खबऱ्यो सांगताय. झाडा काले जाले खाले जाले नळे फुटले हे फुटले हे डिस्पेस फुटले. जालो काही जाग करीना पैसे दिना काही ना. इतलो राग आयला म्हाका तांचो काले करू म्हण सज म्हणा. Are you not angry? If you are getting angry in that area, we are a murderer. जर तर राग येता जाल्यार हांव एक कुणीगार. What is happening in your heart? आता कितें काळजांत कितें जावन आसा Anger, right? आसा राग. Who we become when we get angry? आमी रागार जाल्या हांव When we get angry, who we become? जर म्हणजे ते राग असल्यार हांव कोण जावन आसा Khuni? कोण जावन आसा. Gunegar? Yes or no? Murderer? I am not saying, okay, Jesus said that. If you have a question with me or if you have anything against me, you fight with Jesus because he said. कित्याक खाले I'm not तुमकां saying- विसरूंक असल्यार जेजू लागीं विसर म्हजे कडेन विसरना कित्याक उतरांत खाले आसा ते आमी सांगून आसा. Hallelujah. हालेलुया. Jesus never said, जेजून सांगू ना कोण तुका द्वेष दिता जाल्यार तू रागार जा म्हूण. तुजो द्वेष करता जाल्यार रागार जा म्हूण जेजून सांगू ना. उलटें जेजून सांगला, जेजून ताका विरोध सांगला. तुका कोण द्वेष करता तू ताजो मोग कर. कोण तुजो द्वेष करता ताचो मोग करूंक होय की ना? वय की ना. तुजेर चुकलेल्यांक तू माफ कर. तुका कोणें दुखयला तांकां बक्षी. Those who curse, bless them. तुका कोण शिराप घालता तांकां आशिर्वाद दी. When I do this, त्या दाळा हांव हें करता I become the doer of the word of त्या God. दाळा हांव देवाच्या उतार पाळटलो व्यक्ती जाता. And now when I do this, I become the doer of the word of God, not with my ability, त्या दाळा हांव देवाच्या उतरापण करता म्हज्या शक्तीन न्ही
but I do it with the ability of God. कित्याक हांव देवाच्या शक्तीन हांव करता Because for my natural mind, कित्याक म्हज्या स्वाभाविक मनांत I cannot love my enemy. सॉरी I cannot love my enemy. म्हज्या स्वाभाविक मनांत म्हज्या दुस्मनाचो मोग करूंक जायना Yes or no? वय की न्ही That's why your mind has to be renewed त्या देखून म्हजें मन रिन्यू जावंक चिंता बदलूंक आसा by the word of God. कशें देवाच्या उतरा प्रमाणे And this word of God हे देवाचे उतार will empower you तुका ही सकत दिता to do तूं कितें करूंक what the word says. कितें उतार सांगता ते Yes or no? वय की न्ही One person would say, nah, sister, Zaina. एकलो मनीस म्हाका जायना Can we say that? Can we think that Zaina? अशें चिंतूंक प्रयत्न जाता केले की जाईना जायना म्हण चिंतूंक जाता प्रयत्न केले म्हणून मी प्रयत्न केले आय ट्राईड सो मच बट इट्स नॉट हॅपनिंग हांवें प्रयत्न केले जाल्यार जायना बट आय वुड से करेक्ट हांव सांगता करेक्ट प्रयत्न केले जाईना विच इज करेक्ट ते सारके गी यू नो वाय कित्याक बिकॉज यू ट्राईड कित्याक म्हळ्यार तुवें प्रयत्न केले अँड यू डिड नॉट बिलीव्ड कित्याक तुवें सत मानूं नाय बिकॉज वेन यू ट्राय केदार तूं प्रयत्न करताय इट इज ऑलवेज योर एबिलिटी कित्याक तुजी सक्ते वयर तूं प्रयत्न करनासाय बट वेन यू बिलीव केदार तूं सत मानताय इट्स द सुपरनॅचरल पॉवर फ्रॉम गॉड ते अलौकिक सकत देवतावन येवची जावन सो आसा नेवर यूज द वर्ड ट्राय इन योर लाईफ वेन यू वॉन्ट टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड कित्याक तुमच्या जिवितांत हे शब्द येवन जो हांव प्रयत्न करता म्हणून आर यू फॉलोइंग आतां तुमकां समजता That's why many times people call me, sister, I tried, but not happening. Correct what you are saying because you tried it and you failed. जायते जाण म्हाका कॉल करून सांगता हांवें प्रयत्न केले पूण खंयचेय जावना कित्याक तुवें सांगचें सारकें कित्याक तुवें तुजे सक्तेन तूं करनासाय Because trying is when I want to do it with my ability. Yes or no? केदार हांव प्रयत्न करता म्हजे सक्तेन हांव करूंक प्रयत्न करता तेन्ना Did ever we find a word in the Bible Jesus has tried? काही म्हणी बायबलान तुमी पळयला की जेजून प्रयत्न केले म्हळ्यार शब्द तुमी पळयला Then why do we try? त्या कित्याक तर आमी प्रयत्न करता Because this mind is programmed that way. You try till you success. कित्याक आमच्या मनांत ते घट्ट जाला कित्याक तूं प्रयत्न कर त्याला तुका सक्सेस जाता म्हणून When I was in school, केदार हांव इस्कॉलार आसली there was a words thought of the day. ते एक उतार असले एका दिसाचे चिंता Do they still have now? Every day different thought. आता कितल्या आज ही आसा गुतो ना म्हाका आज ते आसा की कित्याक एका दिसा एक चिंता आसा एक दिसा So there was this thought of the day, try till you success. तातूंत एक असले चिंता प्रयत्न करन तुका प्रतिफळ मेळटा And it might work in the worldly system. पूण संसार रितीन ते काम करूंक पुरो But if you use that in godly ways, in the spiritual system, केदार तुमी आत्मीक रितीन या देवाच्या उतरा प्रमाणे उपयोग करतात guarantee fail. तुम्ही सोलवतात Guarantee fail. तुम्ही आत्मीक संगतीक ते लागी गेल्यार तुम्ही सोलवतात You know why? कित्याक गोता की God never asked us to try. कित्याक देव आशेना तू प्रयत्न कर म्हणून God asked us to believe. देव सांगता इतलेस तू सत मान Did Jesus ever told us, if you try, you will get success? जेजून सांगला की तू प्रयत्न कर तू जैते होऊन जातले म्हणून Or did he say, if you believe, anything is possible to you? तू जर तर तू सत मान तुका आसात म्हणल्यार कितेंच आसचें ना Tell no, what did Jesus said? जेजून कितें सांगले Are you following? समजता तुमका Is the scriptures opening our mind? हे उतार देवाचे उतार आमचे आत्मीक दोळे उगडून आसात Is the word of God is against the system what we have received from this world? हे उतार कितें संवसारांत हांव कितें आसा विरोध ताचे विरोध आमकां हे करून दाखोवन आसा Yes or no? वय की न्ही And now it is like firing is coming this side and the thought is there from the world. कित्याक उजो येणे जावन येवन आसा पूण येणे जावन संवसाराची चिंता But येवन when आसा this firing is coming, the shooting is happening, which is the word of God. केदाळ उतरा मरिफात हे फायर जावन आसा देवाच्या उतरा मरिफात Let the knowledge what we have received from this word be destroyed through this shooting. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत हांव कितें तुमी आपणायला जाणवाय ह्या उतरा मरिफात उज्याच्या उतरा मरिफात ते पुरा नाश जावन वचोंक आसा Not this shooting. ह्या नमन्याचे Videography. शूटिंग न्ही Shooting. शूट म्हळ्यार करता म्हणून गन त्या Hallelujah. हालेलुया So let this word of God works as a shooting, as a gun on those things which we have received, the pattern and the system of this world. त्याच रीतीन देवाचे उतर कशे शूट करता त्या प्रमाणे काम करता कशे आमी संवसारांत हांव कितें आमी आपणायला त्या जाणवाय विरोध ते काले करता फायर करना आसा And let our thinking be changed through the word of God, केदाळा ते जाता आमचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलताना that we would begin to see the physical manifestation is taking place in our life according to the word of God. ते दाळा आमी पळोवंक जाता आमच्या जिवितांत
जिवितांत देवाच्या उतराप्रमाणे खाल्या असं आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता. Understanding? आता समजता So murderer means we are all murderers. जीविशी मारचे म्हणल्यार अर्थ काय ताचो अर्थ आम्ही Yes or सकड no? We are all murderers. आम्ही सकडाने जीवशी मारला तर Adultery? एडल्टरी प्रद्वार No, no, no. I have not done. हांवें प्रद्वार करो ना बा क्या लागी कोणी ना? कोणे केला की प्रद्वार What about in thinking? म्हणजे चिंता हो What did Jesus say? जिजू काले म्हणटा Again Jesus. परत जिजू Even though जर if तर you look at a woman with a lustful eyes, जर तर एका स्त्री एक तू लस्टफुल वाईट दृष्टीने पळयताय तर you have committed a तुवें प्रद्वार आदार जाला yes or no? वैगी नाही It's not just for men because it says three. It कित्याक is also applied for women as well. If you look unto a man in that way, you have committed an adultery. हे फकत दादल्यांक मात्र नाही जर तर एक स्त्री वाईट दर्शन पळयता जाल्यार तिकाय ते अन्वय जाता Yes or no? वैगी नाही So nobody can say, not me, not me. कोणी सांगू जायना हांव नाही हांव नाही हांव नाही. That's why Jesus gave this command to us. त्या दुखून देव जिजून आमकां उपाध्याय दिल्यात Following? वैगे Then, the next verse, coveting a greedy desire to have more wealth. आणि आमकां दुडवासाची आशा सड आणि सड Where is this, all these things? हे पुरा खंय आसात The bandar of your heart. खंय खंयच्या भंडारात आसात Yes काळीज or no? म्हणल्या? काल सांग तुझ्या. हा काळीज म्हणल्यार आमच्या भंडारात Now, a greedy desire to have more wealth. कित्याक आनीक सड आणि सड आशा म्हाका असा पूण दुडवाची आनी जाय. आनी की जाय असा पूण आनी जाय. आसा आनी की जाय These पावाना are called the evil thoughts, wicked thoughts. ते का म्हणटा वाईट चिंता पो सैतानाची चिंतना, ते evil thoughts. विकेड इवल वाईट 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 म्हणल्यार ओके वाईट विकेड वाईट सैतानाची चिंता जावन आसा हे. सैतानाची चिंता, if we have all these thoughts, where? In the heart. जर तर एल्सली पुरा असल्यार ही पुरा सैतानाची चिंता खंय आमच्या काळजा भितर असल्यार Now, is it making sense that all the issues is starting from our heart? आता तुमकां कळी जाता हरी एक इशू या समस्या आमच्या काळजात जावन भायर येतात म्हणून Yes or no? वय की नाही. Are you all hungry? आता तुमकां भूक लागल्या Are you getting a thought of going to eat now? आता तुमकां चिंता येता की वचून जेवया म्हणून खावया म्हणून Are you getting a thought of that you want to go to eat now? कोणी They are saying, what trap you have put me into? तू कितें आमकां फसोवन आसा म्हण चिंतात पुरा 5 minutes? 5 मिनटां 5 or 10? तुम्ही सांगा. 5 मिनिटं हो 20 मिनिटं? 5 की 20 मिनटां 20. 5 मिनिटं हो 45 minutes? 5 की 45 5 मिनिटं हो 1 hour? 5 मिनटां की घंटो गी ती रावता Okay, we will finish only this and then we'll go. पळय Praise आमी God. अखेर Grace, करया grace, grace, Praise in God. abundance. Good. Okay. So a greedy desire to have more wealth. Now, dangerous and destructive wickedness, आणि खोटेपण आणि कपाटीपण बसकळपण हांगा deceit, डिसिव्ड फसोवचे unrestrained, indecent conduct. हातून खाले दिला मसर निंदा गर्व Yeah, you try to make because yeah. that word also I don't know Yeah, meaning. I yeah, have to meaning, check. yeah. Okay, can we go down? त्या दुखणं Now, कोण whatever we studied, whatever we have taken the word, now as per my, let's say, capability, there are many words I don't know. कित्याक म्हजे सक्तेन जायत्यो संगत्यो आसात ते आमकां कळीत ना ताचे अर्थ Some of the words are big, big words. ताचे व्हडले व्हडले शब्द जावन आसात ते But whatever I got upwards, the previous words, पण पहिले कितें आसात थोडी उतरां is that not making us understand the evil thought would be what? वायट चिंता म्हळ्यार कितें म्हण आमकां कळीत Yes or no? करता वय की न्ही. The first thing only we understood what are the things can corrupt my heart. पहिले आमकां कळीत आतां खंयचे संगत्यो आमचे काळीज वायट करता म्हणून Are you following? आता समजता. Now see, then an evil eye, which is envy, slander, evil speaking, malicious misrepresentation, abusiveness, pride, the sin of an uplifted heart against God and men, foolishness, folly, lack of. Can we go down? Okay. Shall we go down, please? Left. Foolishness,
folly, lack of sense, recklessness, thoughtlessness, all these things, okay, all these evil purposes and desires come from within, and they make the man unclean and render him unhallowed. These are the things, all the evil things makes a man unclean. ही काले म्हणटा देवाच्या उतरां ही पुरा वायट मनशाच्या भितर जावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. There is pride also. A person would say, all of these things, all of these things I am not doing. तुम्ही सांगू बरो एक व्यक्ती हे पुरा कांय करना म्हणून. So my heart is good. हांवें म्हणजे काळीज बरें आसा. But there is one more question. पूण आनी एक सवाल, Can't a person be in pride? जर एक मनीस गर्वान आसूंक साध्य आसा. And what is pride? प्राईड गर्व म्हळ्यार कितें? या गर्व अहंकार प्राईड. What is pride? अहंकार या गर्व म्हळ्यार कितें? In a biblical term, पवित्र पुस्तका प्रमाणे pride is you are self-centered, केदळा तू तुझ्याच विशयांत चिंताय, you are self-focused. तुझे विशयांत तू फोकस करताय. Don't we do that? आम्ही करता ना. म्हाका त्रास जाले, म्हाका- तो म्हाका त्रास दिता, म्हाका तो कस म्हाका जालें, प्रॉब्लेम करता. म्हाका प्रॉब्लेम करता. I'm going through trials, I'm going through this trouble because of somebody else. I am in trouble, I am in this, I am in that, I am going through this. All your focus is I, myself, I. Does it happen? जाता गेशे आमकां When we have a complaint before God, केदळा आमी देवा मुखार हे कंप्लेंट व्हरून येता. what is a complaint? काले कंप्लेंट Let's put it in this way. या रितीन Okay, when you are before God, what is your words to speak to Him? केदळा तुम्ही देवा मुखार खंयच्या उतरान तुम्ही उलयतात. what will be your things you will speak before God? केदळा तुम्ही खंयच्या विशयान तुम्ही देवा लागीं उलयतात. विशयांत What do you speak before God? कितें देवा मुखार तुम्ही उलयतात. Okay, what do you speak before the preacher? कितें उलयतात प्रिचरा मुखार. कोणी सांगनान? कितें उलयना. I said I will leave you after this. Please answer. काले चिंतूंक पडल्यात बरा. उलयनान तुम्ही प्रिचरांकडे उलोवंक वचना न्हू? वसनात गे वसनात? प्रिचर लागीं. हा सांग न्ही. काले कोणाचे प्रॉब्लेम? आमचे म्हणल्यार से दॅट. काले आमचे When I asked समस्या you म्हणटा. all, when you go before God, what do you speak before Him? Nobody answered हांवें anything. विचारलें तुम्ही देवा मुखार येताना काले उलयतात, कोणी जबाब दिवना. When you go before the preacher, what do you speak? केदळा एक प्रिचर मुखार येताना काले उलयतात विचारले. प्रॉब्लेम्स कोणाचे? शेजाऱ्याचे. शेजाऱ्याचे प्रॉब्लेम तुम्ही उलयतात. कोणाक जाले? अशें जालें तशें जालें बरें आसा. कोणाक जालें? म्हाका जालें. आय वॉन्ट दॅट वर्ड दॅट यू से दॅट. म्हाका अशें जालें, म्हाका तशें जालें, म्हाका हें प्रॉब्लेम, म्हाका तें प्रॉब्लेम, म्हाका हें दुयेंत आसा, म्हाका हें तें आसा, म्हाका हें आसा. कोणाक सगलें आसा? म्हाका 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 म्हाका. वॉट इज प्रायड इन द बिबिलिकल वे? वेन यू आर सेल्फ सेंटर्ड, वेन यू आर सेल्फ फोकस्ड. केदळा तू तुझ्याच विशयान चिंताय, तुझ्याच स्वार्था विशयान पळयता जाल्यार तू एक गर्वी या देवाच्या उतरां पण हंकारी जावन आसाय. वॉट इज दॅट? इवल थॉट्स ऑफ माय हार्ट. कित्याक हरी एक वायट चिंता म्हज्या काळजांत हांव येवची जावन And that आसा. makes a person unclean. ते मनशाक मेळयता. So what we learned today is, I'm already getting a signal close, so let us close. म्हाका सिग्नल येवन आसा. Okay, so we learned something today that all the issues of my life starts from my heart. कित्याक आमी आज शिकल्या हरी एक समस्या म्हज्या काळजांत हांव येवचें जावन And we have आसा. also saw what are the issues in my heart, तें आमकां कळीत आसा काले पुरा आमच्या काळजांत आसात which म्हणून. makes me unclean. ते कितें म्हाका वायट या निर्मळ दवरिनात म्हणून. And God is teaching us how to work on this. देव आमकां शिकयता हेच्या वयर कशें आमी काम करचें म्हणून. And He's saying, guard your heart त्या देखून तो सांगता तुजी काळजाची राखण कर. above all things. भोव हरी एक सांगचे की चड जावन तुज्या काळजाची राखण कर. What are the things? These are the things. कित्याक ताच्या भितर येल्यो बऱ्यो संगती असतात. Guard your heart above all things. कित्याक भोव जतनायेन तुजे काळीज राख म्हणटा. Those things which corrupts your heart. कित्याक ती पुरो वायट तुजे काळीज वायट पाड करता. Those things which makes your heart unclean. ती वस्तू तुजे काळीज मेळयता. Understanding? समजता. And bring your thinking, bring your mind to the word of God. तुमचे मन आणि तुमचे आलोचन देवाच्या उतरा गाडा. Now action.
remain, abide in Christ. तितलेच नाही आता कार्य एक आले म्हळ्यार तुम्ही जेजुसाच्या एक कोटान रावा. And remaining abide in Christ is bringing your thinking to the word of God. जेजूच्या एक कोटान रावचे म्हळ्यार तुमचे चिंता आपो देवाचे उतरा प्रकार आठशे जावन आसा. And when you remain abide in Christ, ते दळा तुम्ही जेजूच्या एक कोटांत असतात. you begin to bear the fruits. ते दळा मात तुम्ही फळां दिवंक शकतात. Because when you remain abide in Christ, you are the branches. कित्याक तुम्ही ताच्या सांगात एक कोट रावस्ताना तुम्ही खाली फांटे जावन आसात. Jesus is the vine. कित्याक जेजू जावन आसा दाखवल. And you get all the source, the nutrition, all the things, whatever is needed to bear the fruit from the vine. कित्याक फळ उत्पाद करूंक फांट्याक कितें जाय पुरा ते दाखवली जावन येवचे जावन आसा. And then you begin to bear the fruit, the God kind of fruit. ते दळा मात तुम्ही देवासारखाचे फळां तुमच्या जिवितांत पळयतात. Hallelujah. हालेलुया. So what is the way out from the evil thoughts? त्या देखून वायट चिंतपात हांव कशें हांवें भायर येवंक जाता. Remain abide in Christ. कशें जेजू क्रिस्तांत हांवें एक कोटोन रावल्या वेळार And be that branch त्या फांट्या बरी that produce much more fruit कितें चड आनी चड फळां दिवचें जाता. by remaining abide in हे Christ. दाळा जेजू क्रिस्तांत एक कोटोन रावल्या तेतना. Hallelujah. हालेलुया. And remaining abide in Christ is walking in the Spirit, तसो अर्थ जेजूच्या एक कोटान रावचे म्हळ्यार आत्म्या प्रमाणे चलचे. not feeling the lust of the flesh, न्ही आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो दादोशी करच्यो. not running after the desires of the flesh, आमच्या संसारी आशा या कुडीच्या ओडण्या फाटल्यान धांवचे. walking in the Spirit is आत्म्या प्रमाणे चलचे म्हळ्यार remaining connected to the vine. की आमी त्या दाखवली सांगाता एक कोटोन आसचे. And the branch remain abide in Christ, केदाळा आमी त्या दाखवल म्हळ्यार जेजू क्रिस्तांत एक कोटोन रावता. remaining abide is changing your thinking according to the word. एक कोटोन रावचे म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमचे चिंता बदलूनचे. By default your fruit is the fruit of the Spirit. केदाळा तुमचे फळ पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन पवित्र आत्म्याची फळां जावन बदलतात. Hallelujah. हालेलुया. Running behind the preachers will not solve my problem. तुम्ही शिकोंदरा फाटल्यान गेल्यार तुमचे समस्या परिहार जायनात. Running behind the world will not solve my problem. तुझ्या उतरा फाटल्यान दवल्यारी तुमचे समस्या परिहार जायनात. But running behind this word will solve all my problems. सॉरी हांवें वर्ल्ड तुम्ही संसारा फाटल्यान दवल्यारी तुमचे समस्या परिहार जायनात. The word is near you. पूण उतरा फाटल्यान जाल्यार मात जाता कित्याक देवाचे उतार तुज्या लागींच आसा. The word is in your mouth. कित्याक तुज्या तोंडार आसा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. अर्गां जेजू. Praise you, Jesus. अर्गां जेजू. Hallelujah. हालेलुया. So did we learn something today? आमी कितें कांय काले मनी शिकल्यावंगी या वेळार Yes or no? वैगी नाही. Please forgive me if I have taken your more time. जर तर हांवें तुमचो चड इल्लो वेळ काडगिला जाल्यार दया करून म्हाका बक्षिया. Otherwise, these things in the heart. जाल्यार बक्षिना जाल्यार आळ्याशें जाता तुमच्या काळजा भितर. Okay, let us all stand. आतां आमी सकट आमी उबे रावया. Let's all close our eyes. आमचे दोळे आमी धांपया. Father, we thank you. मोगळा बापा आमी तुका अर्गां दिता. We thank you, Father, आमी अर्गां दिता बापा. for giving this truth to us, हे सत तुवें आमकां दिल्ल्या पासत showing us the condition of our heart. आमचे काळजाची परिस्थिती दाखयल्या पासत. Because as we have learned कित्याक आमी शिकल्या the law of freedom in Christ, कितें जेजू क्रिस्ता ते सुटकेचे जिवीत, the law of liberty ते स्वातंत्र्याचे जिवीत has revealed, ते उगडापे करता. has revealed where I am standing today, हांव खंय रावन आसा ते म्हाका दाखयता. and has given me the power to do the correction in my life, तितलेंच न्ही म्हज्या जिवितांत सारकें करूंक ते कुमोग करता. and empowered me आनी म्हाका ते बोल दिता to obey the command of God. तुजे उपादेश पाळोवंक. Father, we thank you त्या पासत बापा आमी for your every word. एक तुजे उतरा पासत Your word is living, तुजे उतार जिवे जावन Active. आसा, एक्टिव्ह जावन आसा, energizing, क्रियात्मक आनी दोनदार तलवार जावन आसा operative. आनी कार्य रुपाक जावची येवची जावन And your आसा. word is a double-edged sword, कित्याक तुजे उतार दोनदारीची तलवार जावन sharper than the आसा. double-edged sword. दोनदारीच्या तलवारीचे चड प्रास चड कातरूंक शकता. And as today, as I have heard your word, Lord, आयच्या दिसा हांवें तुजे उतार आयकले. it has pierced my heart ते म्हजे काळीज तोपले.
and brought that change in those areas, आणि ते बदलयले खंयच्या एरियांत गरज आसा त्या जाग्यार the areas which were still in darkness. खंयच्या एरियांत काळोख आसा त्या जाग्यार. Thank you, Father, for revealing all those areas, the hidden thoughts of my heart, अर्गान तुका असो मी म्हज्या काळजांत कितें आसा कितें पुरा दांपून आसा showing it to me ते तुवें दाखयल्या पासत to do the corrections in my life. ते आमच्या म्हज्या जिवितांत सारकें करूंक And a great, great, great thanks to you, Father, आनी त्या पासून चड आनी चड हांव तुका अर्गां दिता सोम्या that you gave me your Holy Spirit कित्याक तुजो पवित्र आत्मा तुवें म्हाका दिलाय to do these things with His ability. कित्याक ताच्या सत्य मरिफाद हे म्हाका करूंक साध्य जाता. Father, I thank you for these children of yours, मोगळा बापा हांव तुका ह्या भुरग्या पासून अर्गां दिता that you have spoken to them through your word. कित्याक तुज्या उतरां मरिफान तूं उलयले जावन आसा You have convicted in their heart तितलेंच न्ही तुवें ताका खात्री केली तांच्या काळजांत तुवें and given them that strength and power आनी तुवें तांकां तें सकत आनी बळ दिलें to overcome every areas where they were in darkness. खंयच्या पराक जी तांच्या ज्या काळजांत काळोख आसा थंय जावन भायर येवंक तांकां तुवें And दुखूम this केलें word of yours, which is sharper than the double-edged sword, कित्याक तुजे उतार दोन दरीच्या तलवारी पास चड आदीक कातरूंक शकता has gone mightily deep into their hidden thoughts, कितें तांच्या भितर कितें आसा त्या गुंडाळ्याचे गुडाळ चिंतपा भितर गेल्यात that you brought it all out into light आनी तांचे हर एक ते कितें काळोखांत आसले पुरो उजवाडा काडला and giving them hope आनी तांकां तुवें भरवोसो दिलाय to bring the change in those areas of their कित्याक life. तांच्या जिवितांत खंय पुरा सारकें करूंक आसा ते सारकें केल्ल्या पासून Lord, I thank you for this opportunity ह्या अवकाशा पासून हांव तुका सोमी अर्गां दिता to speak your word, कित्याक तुजे उतार उलोवंक which is Jesus Christ Himself, ते उतारस जेजू क्रिस्त जावन आसा to preach the gospel. कित्याक ते जावन आसा बरी खबर I thank you, Lord, हांव तुका अर्गां दिता and I pray हांव मागता and I confess आनी हांव उसारता that you be increased तुवें चडात वसाजे and I be decreased. हांव ल्हान ताव न्हयजे Lord, I thank you. ह्या पासून अर्गां दिता And Lord, we thank you for the food, ह्या आमी अर्गां दिता ह्या जेवणा पासून for the spiritual food, आत्मीक खाणा पासून as well as the physical food, Lord. सांगात आस कुडीच्या खाणा We पासून thank you for every provision of yours, हरी एक हांगा तुवें आमकां फाव केल्या पासून अर्गां दिता that you are our shepherd कित्याक तूं जावन आसाय गवळी and we shall not lack anything in our life. आमच्या जिवितांत कितें सुणें आसचें ना. Thank you, Father. अर्गां बापा Thank you, Jesus, अर्गां जिजू for everything. हरी एका पासून We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. हे मागणें करता हांव जिजूच्या बोवरत्या नांवान Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जिजस Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Let's give a big hand to the Lord.